ke bana ba bantši kudu ka kapa ya radio ba e leng gore ba kgonne go kgotlelela mehlako ba kgotlelela diemo tša ka malapeng a ga bo bona ba kgotlelela sekolo ba be ba fetša sekolo ka kapa ya radio batswadi ba bona ka baka la gore e le ba dikujwana magetleng bana ba tšea ke dibasari tša ba kuka le khono le bana ba ke bolelang ka bona ke bo ramolao bana ba ke bolelang ka bona ke bo modirela leago bana ba ke bolelang ka bona ke barutiši le barutišigadi ka kapa bana ba ke bolelang ka bona ke baoki ka kapa ya radio bana ba ke bolelang ka bona ba kgonne go kgotlelela ba fetola seemo ka malapeng a ga bo bona ka baka la gore ka kapa go ile go a ba boima e fela boima ba mathata a bona le bophelo ba ka ga bo bona ga senke ba ema ka pele ba ba pallisha gore ba kgone go tswela pele ba ile ba tseba gore e sa le bošego letšatši le tlo hlaba le khono le motswadi o dutse godimo ga disofa tša go tura tšela tša go ba le threi ya go naba maoto ka lapeng la gage lapeng la bošuana mo e leng gore ka kapa ya radio ge motswadi a be a godiša bana batho ba lefase leo kapa ba lefelo leo go dulwago go lona ba be ba re ge ba bala badidi ba mo motseng ba be ba thoma ka lapa la geno kgaetšedi yaka abuti ba be ba thoma ka lapa la geno mme wa ka ba be ba thoma ka lapa la gago ka baka la gore lapa la gago e be e le la dikujwana magetleng lapa la gago ka mehla le ka matšatši ba be ba tseba gore ge go ne le mediro ka baagišaneng dijo tše di šetšeng ba swantše ba di tliše ka lapeng la gago ka baka la gore ba tseba gore le ka nobe le sene tša go ja ba bangwe ba be ba sa hlomphe seemo seo ba re ge ba go fa dijo tšeo ba go fa dijo ka mantšo ba go kodutla ba go fa mantšo a bohloko a gore ke kgale re go botša gore na o iša kae monna wo o tlo go bolaiša tlala le kgono le bana ba gago ba emeletše ba tsene dikolo ba bereka mme wa ka batho ba le ba bego ba go kodutla tša pele di boetše morago tša morago di ile pele mme wa ka gare ga lapa la gago la bohlaki mme wa ka gare ga lenyalo la gago la go ba ka ICU mme wa ka gare ga lenyalo la gago la go sepela ka di-crushes mme wa ka gare ga lapa la gago la go betha ke stroke lenyalo lewe e sa le bošego letšatši le tlo hlaba o tlabe o re ge o lebelela morago o bona leswiswi ka baka la gore o tlabe o le ka gare ga seetša letšatši le go hlabetše o ija o enwa letšatši a le tlo hlaba mme wa ka e sa le bošego ke bana ba bantši kudu ka kapa ya radio ba re ba tsebang re ka se tsogile re ba badile ka maina ka kapa bana ba godile boima bo mma go bona ba bereka ka diforum bo mma go bona ba bereka di-kitchen bo mma go bona ba bereka mo mabenkeleng a mo gae e fela le kgono le batswadi ba bona ba tepetha dihuba ka baka la bana bao mme wa ka ntumele ge ke go botša gore e sa le bošego letšatši le tlo hlaba seemo se o lego ka gare ga sona ga jwale se go iša go tše botse ngwana ka kgotlelela ngwana ka kgotlelela ngwana ka tshwarelela go tlo loka dijo tše botse o di bona mo TV dijo tše botse o di bona mo di-magazineng dijo tše botse ngwanaka o di bona ka baagišaneng tšhoming tša gago ge ba di apeile o šetše o no tseba gore ka ga geno sešebo ge go thwe go jiwa ka nama ke ge go jiwa ka menotlwana ge go thwe go jiwa ka nama ke ge go jiwa ka bomelalana bo dikilana jwalo ngwanaka ntumele ge ke go botša gore seemo seo se leng ka lapeng la geno e sa le bošego modimo o kgona go kuka motho wo a nyatšegilego lefelong la gabo modimo o kgona go kuka motho wo e seng selo setšhabeng a mo phagamiša mengwageng ye e tlago motho ga a lebelela morago a lebelela bophelo ba gone jwale wa kry-a a sa tshepe gore ke yena a swara mmithini le magoši a swara mmithini le di-MEC a swara di-mmithini le di-bishopo tšeo di hlomphegile go tšwa dikerekeng tša go fapana ka kapa ngwana ka swarelela o seke wa swabiša ke seemo sa geno
ngwanaka o seke wa swabisha ke maemo a lapa la geno, swarelela o kgotlelele. Motswadi yaka ke a tekwa ge ke re wena go tloloka. Diemo ka moka ga tšona tše o lego ka gare ga tšona motswadi yaka e sa le bošego letšatši le tlo go hlabela. Go sasa e tla be le wena o kgothatsago bahlaki ba lefase le. Go sasa e tla be le wena o kgothatsang batho ba lahletšeng toulo ka bophelo. Ka baka la gore o tla be o ba botša gore ke ile ka ba seemong sewe. Ba sa go tsebeng ba tla be ba go fa tlotlo, e fela ba ba go tsebang ba tla be ba re ge ba hlalosa ka wena ba sa metše mare, ebile ba re ge ba bolela ba re be re ge re bala badidi ba mo motseng mo re dulang go ona, re be re thoma ka lapa la ga bokakapa pele. O mongwe wo a go tsebileng gone jwale a re ga le bolele nnete le na le maaka, e fela ba ba tsebang ba tlo tšwela pele go go paka le ge e le gore ba ka se tsogile ba boletše ka success yeo leng go yona ka nako yewe, ba tla no dula ba ya go tšea mehlako yela ya kgale-kgale ba itšea ba itliša ka gare ga success gore e kgone go bodiša bophelo bo botseng, e fela modimo a ka se dumele. Ka baka la gore kakapa ya radio batho ba lefase ba na le mona, batho ba lefase ba na le lehufa, batho ba lefase ba kweša bohloko ke ge ngwana wa modidi a phomelela. Lefase le ke la modimo le makokokoko a lona. Ngwanaka e sa le bošego letšatši le tlo hlaba, mme wa ka e sa le bošego letšatši le tlo hlaba, ntate we e sa le bošego letšatši le tlo hlaba. Ntumele ge ke re diemo ka moka ga tšona go sa kgathale gore na ke se se jwange se go iša go tše botse seemo sewe. Seemo seo se go iša go tše botse, e fela ngwanaka lefase le nyaka focus. Lefase le nyaka gore wena o te tsebe gore na o nyaka eng mo bophelong. Lefase le nyaka gore o te tsebe o te kwešiše gore ga botse wena mo bophelong kapa mo lefaseng la modimo o tletše eng ebile o nyaka go te pona o le kae. Kgomo go tsošwa ye e tetekago, kgomo go tsošwa ye e tetekago, gore o tšwa lapeng la bohlaki. Sona e fela wena o se modimo a reng wena o sona. Ke re ge o phomelela mo bophelong, phomelelo ya gago e ba lerumo dipelong tša baloi, phomelelo ya gago e ba lerumo pelong tša batho ba ilego ba thala difapano, ba re lapa la ga mamang kapa lapa la moketekete le ka se tsogile lebile le dilo tše di botse. Diemo ka moka ga tšona tše di leng gona bophelong ba gago kgaetšedi yaka ntate wena abuti, tseba gore e sa le bošego letšatši le tlo go hlabela tše botse tša kgona go go atela. O seke wa makala ge o e ba le dira tše dintšhi ka baka la gore ke nako ya gore modimo a go blesse. Ge motho a etla go ba le dilo tše di botse mo bophelong, o hloya ke batho ba bantšhi ka baka la gore dimpho di gapa ke lešata. O seke wa tšhoša ke ge o dumediša batho ba go gomolela.
o se ke wa tshoša ke ge o feta batho ba e tshwamare ke nako batho ba dira dilo tše ka moka ga tšona ka baka la gore dilo tše modimo a go fang tšona ba šetše ba di bona wena o senke o di kereng jwale ba seleka ke dilo tše ba di bonang tše botse ene di ka se boele morago ka kapa ka baka la gore modimo o dumetše gore ke nako ga o se batho ba naganang gore o sona e fela o se modimo a reng o sona re a hlaka ka malapeng ka kapa re robala re sa ja re a hlaka ka malapeng re ya dikolong re se ra khera re a hlaka ka malapeng ka kapa re sepela ka maoto mola thaka tša rena di sepela ka dikolong ga e sobe nako ngwanaka ga e sobe nako o seke wa fela pelo te kamogele ka mokgwa o leng ka gona o tsebe gore nto nngwe le nngwe e ne le nako ya yona ya go direga ebile ge e šetše e le nako le mmago a ka se ithibi le moloi a ka se ithibi ke nako tsamaya ka maoto o robale ka tlala o apare diaparo tše wena o di affordang ba bolele ba re di cheaping go lokile seemo seo se go iša go tše botse e sa le bošego letšatši le tlo go hlabela ke ya lebogo ga nna ka kapa ya radio the pusher man fitlile tlo ja ba roka ba fitlile ba le ba rena letšatšing la lekgono gomme re dutse fela metsotsong e mekae ka kape masomepedi fela go ikela go area lesome 20 minutes up before the hour 10 o'clock a ge le moago kwa kgoparara kgauso le mmila o mogolo wa ara 5 a 3 ga go ne se se sa lokeng ngwanaka a ba go fe bana ba go tšhabele banna bawe bana ba gola ge ba ija se se jewang ka gae monna o go nyetše a go rata ga a go hlale go lokile a ke a leboga ka kapa ya radio a go mmegele ga jwa le gona ke kgopela go no pota gona ka fa ke re wena makoti a nke o no re fiefie Ecobase Trading Funeral Services umasingcwabisane ongamthemba sinama-premiums ahlukahlukeneko
FM gomme ge e ka ba 96.3 FM ga e go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za o gona professor Mremi ke ya ka kua go yena gore ke mofe sebaka se nke a tamiše motheletša kgolele kgauswi mo a re theletšego a le gona professor. A ke go tamiše malome ka kapa, a ke tamiše magoši bogošigadi, a ke tamiše maleloko ka moka mešate ka go fapana, a ke tamiše ba dikereke ka moka ga bona, a ke tamiše ka kua magaeng bosesi bokgaitšedi ka moka ke a letama dinaga mabapi ka moka mangaka ga borena a setšo ke a letama baruti ba gešo ke tamiša ka moka le ba porofeta. A ke dumediše batheeletši ba motse community radio station ke se ka lebala balatedi ka kua dikgokaganyong tša leago, ke se ka lebala balli ba rena ba letšatši ba lekgono, a ke se ka lebala ntate Malefo le ntate Makua ka mo le malome ka kapa ka mo. Malome ka kapa ge ke tla mo tseleng ke go theeleditše mogala ba gešo ke a go kwa mola o ntšha sporofeto man ga botse mola o bolela le nna batho ba bantši ba swanetše go kgotlelela. Nna ke godile ka gare ga mohlako mongwe mogolo kudu o tsebang ke motho mang le mang. Be re gola ka gare ga lapa re fela re ya re kgopela dijo ba re fa re tšea dijo bo mešate ke kgolo ye re godišitšweng ka yona ka gare ga lapa ka matla modimo le badimo ke ile ka feleletša e le gore le nna ka nneo ye badimo ba mphang ke ile ka fetša ke fetola tše dingwe ka kua gae mmogo ke thušana le ba ka kua gare ga lapa bana ba mme. So ke ile ka kwa go bolela ka mogola ka re ya bala malome ka kapa mo o bolela le nna ka kwa ebile motheeletši wo mongwe ka kua ga Matlala Ramošebo ba re ke mmago Tumi a bolela re monna nko theetše malome ka kapa ke re ke theeleditše gomme ke gare ke ya ka kua meagong ya kgašo a re gape monno o bolela ka wena ka re ya nako nngwe malome ka kapa ge batho ba bona re donate so ba nagana gore re na le ditšhelete a re donate because re ne tšhelete re donate because re tseba ntho e bitswang mohlako le lekgono ga ke leboge bo lensman ka moka le bathuši ba ba bile le bona ba tswang go kolwa ka kua sekolong ba e fa bana sela le sela ntho ela a re dire a ke dire because ke ne tšhelete ke dira ka lebaka la lerato le go tseba ntho e bitswang mohlako gore ke gore prof o wa tseba gore ge motho a re ke swere ke tlala o bolela ka eng motho be go fihla pointa gore o kry ka gare ga lapa go ne bogobe go se ne sešebo ge re santse re ije re ya go kola dilo tše ba di bijang dikgagaripane dikhunkhwane tšela o di latang mo mohlhareng like re fetile bophelong bo like santse o ije bogobe ka dilo tšela gore o re ke jele. So batho ba bangwe ge ba re bona re le so ba nagana gore re godile gabotse so ke kwešiša gore ge motho a bolela ka ngwana sekolo ke gopela o ka re ke ile ka sekolong close to 6 to 7 months ka moka ke sene dieta tša sekolo ke sene school bag re dirile school bag ka mokotla wa bupi kore mokotla wa bupi wa lesaka la bupi be bo fetoga school bag sa ngwana sa go tšhela dibuka so o tse re tsela ela ya go a kua sekolong sa Matetadibeng nako la beile leraga like so sepela ka loto ke marega ke selemo tlo sepela ka loto o tlo ya wa boa so ke godile le banna ba ba bitswang bo the right reverend re godile boima like dilo tšeo di bolelago tše ba di tseba gore ka nnete ba ga Mremi ba godile lapeng la bohlake malome ka kapa go ne ntong o ka se fihli like wa bona ke tswa ga Matlala Ramošebo batho ba ga Matlala Ramošebo ba tseba kgolo ye re godileng ka yona ka kua ga Mremi a gona motho ba nagana gore ka le lengwe la matšatši ka kua ga Mremi go ka ba le double store a gona motho ba nagana gore ka le lengwe la matšatši ka kua ga Mremi go ka ba le koloi ya matšatši a ka kua ga Mremi ke kwešiša gore dilo tšela di be gona ke lebaka la thekgo ya baagišane ke lebaka la thekgo ya batho ba motse wa kua ga Matlala Ramošebo gobane ge nkebe ba sene lerato nkebe ka nako ela ba re batho ba fiwa dijo nkebe batho ba le ba se ba re bitša ra tla ra ja dijo nkebe mo gongwe re bolaile ke tlala so setšhaba sa kua se bohlokwa kudu nka re ka gare ga tšwelopele ke bile le yona ke ba bangwe le bona ba na le karolo e kgolo ye ba e bapadileng gore ke be ke fetse ke le mo ke leng gona ba go thoma ka baagelwane kore setšhaba sela ka moka sa kua mmogo le dinaga tše rileng ra boa ra di thuša gore ba tseba gabotse gore e re ke gopola leloko la gešo be go gwa boima mo e leng gore le borangwane be ba tsentšha letsogo kore be go le boima malome ka kapa seng boima bo bonnyane be go tloga go le boima mo e leng gore o kgona go bona gore mo ke mathata fela ene
gore motswadi ya gagwa o je santse a namele terekere a ye ka diforong ya a ye ka diforong a ye go berekela wena o tse gore terekere la o e namela ka risk ya gore ka mothoko ga ene maphaka ge ile gore modimo a gona moe a ka nowa a go bala le rena ra fetša re joina batswadi bontši bana ba kua gae re tšo bereka ka diforong ka lebaka la mohlako ye e leng gona ka gare ga malapa ga borena ko gore e se thato ya rena ene e se thato ya batswadi ba rena e le taba ya go thuša batswadi ba rena ya so bontši ba baswa ba batswang kua ba gogile boima kore like mohlala kore maele a nna nka ba fang ona godimo ga mantšu wa bongwe wa bolela ke gore se ba swantšeng ba tsebe medimo ya bobona e ka se tsogile e ba lahlile e ba lebeletše mosokolong o mongwe le o mongwe o e leng gore ba ka gare ga ona ene se ba swanetšeng go se tseba sesi ke gore badimo ba fa batho dimpho ka tsela ya go fapana ke gore o mongwe ba tlo mo fa ka tsela ya sekolo o mongwe ba tlo mo fa ka tsela ya mmereko wa matsogo o mongwe ba tlo mo fa ka tsela ya mokgwa wa semoya ke gore se segolo go bona eno ba go no lebelela gore na dineo tše nna badimo ba ka bampha ka lehlakoreng le lefe modimo a ka se ba lahle ne ebile a ka se tsoga a šegofaditše nna ke nnoši mola nageng ela ke bana ba bantšhi ba e leng gore ba tlo fetša le bona ba kry-a ditšhegofatšo so nna ke no rata go no iša molaetša go bana ba ba hlakang ba seneng selo ka magaeng gore se ba swanetšeng go se tseba ke gore ba ka se fetše ba le ka gare ga seemo seo ene ba swanetše go lwa le sona seemo se gore ba tšo ka gare ga sona wa kwa le nna be re ilwa ka gore re ya ka diforong ke gopola ka le lengwe la matšatši ke ya mmerekong ke ya go bereka le banna ba bagolo ke le o monnyane lekgowa le re hirile re sepela ka vene go tloga mo ka masa re ya ko bo Witbank re ya go bereka re phiatla maboto so ke kwešiša gore no seemo sa ka gae ga se ntumelele gore nna ke be mo ke leng gona se ntumelela gore ke santse ke nyakane le mmereko wa bona cause abuti ba bereka le wane ka nako ene ke kgona go kweša abuti o ne motse go ga boima so le yena o lekile kudu ka matla so batho be ke sa tshepo re le nna tšatši le lengwe nka swara di-meeting le di-MEC di-mayor magoši ya batho ba bagolo like be ke sa tshepe malumo ka kapa so ge di tla mo go nna dilo tše ke mo batho ba bantši ba bonang ke sabe le maemo ke sabe le magetla lebaka ke gore ke tseba gore dilo tše di tlile ka batho dimpho mo go motho di tla ka batho ene batho ke batho ba mo gae ba gae mo tswang gona so go bohlokwa gore o ba swara gabotse le bona ba go swara gabotse gobane ge ba ka go tlogela ba re awa wala o tšwetše pele a re mo tlogeleng ba go lahla ka lehlakoreng le lengwe so ba hlokang malome ka kapa ke a leka go ba thuša le gonjwa le go ne le ngwana o ke mo išitšeng UJ like ke a mo patelela I make sure gore ke dira ntho ngwe le ngwe mo go ngwana o ke lebeletše gore ge a ka tšwela pele dilo tša gage di a berekega di a ba gabotse ngwana o la like o tla thuša o mong ngwana kore ke investor kore I'm trying gore ke investe godimo ga bana ba ke kwešiša gore me gongwe ba babedi ba bararo ge ba ka tsena sekolo ba phasa ba tlo tsentšha ba babedi ba bararo at the end re tlo kry-a e le gore 200 ya bana mo lanageng ba ile sekolong wa ikwešiša so ke kgona go kwešiša gore no ge bana ba re ka se bantšhe ka gare ga mohlako tsela ye nna re sepetšeng e boima ditšhomi tšaka tše ke tseneng le tšona sekolo like ba tseba boima bore re gogile boima kudu gore re tle re šale re le mo re leng gona fela modimo ga re atla ka tsela tše di swanang o mongwe o teperekela ku mongwe o teperekela ku mongwe o teperekela ku mara ge re kry-ile nako re ya gahlana ra re bana mara le ga gopola mo re tswang gona so re godile boima kudu so bana ba ba sokolang kore lefase ka bophara se ba swanetšeng go se tseba ke gore a ba lahlega ene mo go kgonagalang re tlo fela re iša letsogo kore nna ke motho o mongwe wa go fela ke iša letsogo kudu mo go bana ba ditšhuana gobane taba ye ke a e tseba mohlako o ke a o tseba tlala ya ka gare ga bošuana ke a e tseba ba ikweši kore go robala o se wa ja ke a go tseba go kry-a ka gare ga lapa go ne bogobe fela go se ne šebo ke a go tseba a se gore like re godile gabotse ene le bana ba rena ba swantše ba e tsebe ntho that's why ke fela ke ruta bana ba ka e sa le ba bannyane gore bana baka lampona nna ke papa go lena mara ke papa go bana ba bang ka ntle a ke papa go lena fela ke ne le bana ba e leng gore ke papa go bona ka ntle ke bala bana ba ditšhuana ke bala bana ba bahloki ke bala bana ba e leng gore ba sokola ene ke nyaka gore bana ba ka ba gole ba tsebante gore tšhelete ya ka gare ga lapa la gabo bona ga ya swanela bona fela e tlo bereka le batho ba bangwe ka montle ba ba sokolang
ke ruta bana ba ka gore tšhelete yaka ga se yaka ke nnoši ene ebile ga se ya bona tšhelete ye ke ya go thuša batho ke nyaka gore bana ba ka ba gole bane le nthwe ya gore mo go bona santse ba fela ba e ba le ntwe gore re thuša batho go neela malome ka kapa go ditseleng tše di fapaneng batho nete a ba kwešiše o ka no gatlana le ngwana a sene dijo mola wa neela ka 1000 go swana le go file moruti 1000 go swana le go file modimo se sengwe like ke moneelo o e leng gore wa tseba gore ngwana o la o tlo go rapediša bophelo ba gago ka mokana ga bona gore no ke ya leboga so le go njwalo wa tsa bo bone ntho botse ba e dirileng ka mogobokwane gore o ka re ka no se felele kgobokwane fela ya ke bone be ba ne le ba bang ba mo meagong ya gašo gore ntho ela e ka sepela dikolo ka moka le ge e ka fihla December a go kgathale gore ba bangwe bana dimpho tša bona di fihlaneng kore ntho ela o ka re boa botikheni ba ka e dira yata kore yata dikolo ka moka le ba bangwe ba maleloko a setšhaba ba e bona kore yata mo dikolong yata mo mafelong di-centereng tša batho ba ba sokolang so re tlo no tsentšha letsogo mo re kgonang gona e le ge re thuša setšhaba sa gabo rena bana ba le re ba thušang tomorrow e tlio ba bana ba e leng gore ba tlo thuša bana be go sene motho a tshepang gore malome ka kapa nka ba motho ke leng yena le go batho ba bantši ba sa ipotšiša gore mara go tlile jwang go kgonagetše jwang so go fihla mo o fihla because o thuša ke batho o fihla because of o kwana le batho o fihla because of o thekga ke batho but ke fela ke bolela ke re kudu baagelwane santse re ba tšee serious le nna this year ke nyaka go bona baagelwane ba ka ba ya pele like a ke nyake go bona baagelwane ba ka ba sokola ntho ke dipoditseng yona ngwaga o kore ke nyaka go pick up baagelwane ba kore go feile bona ka bo bona wena o lekile kore ngwaga o ke tikemišeditše baagelwane ba ka ke ya go ba pick up ke dipoditše gore ge kgwedi fela ke tlo dula fase le bona ke tlo ka malapeng a gabo bona ke ya go dula fase le bona ke ba botšiše gore na ke thuše mang ka mo gare ga lapa wa tla tsogang kore ke tsebe gore ge ba palelwa kore ba pallwe kore ka ba pallwe ka bo bona because batho ba le ba bapadile role engwe kgolo kudu mo maphelong a ka wa bona so ke leboga kudu malome ka kapa go fela o ntšha ditopiki tše so topiki tše di a re kgwatha gobane di bolela nnete ene di re gopotša ka mokgwa re godileng so motho ga a godile a thoma e ba gabotse o lebala batho ya o lebala batho ba gabo o lebala baagelwane o lebala ba ga botšhomi ngwana o golela ga botšhomi ene ga a fihla ga botšhomi o kry-a mosadi o ga a solela bana ba gage o bala le ngwana owe ka gare ga plate ka gare ga diplate tše a santše a fe bana ba gage so re godile re ija metseng so le ditšhomi tša rena ba tseba kgolo ya rena re godile boima not ganyana ya kore batho yeo santše ba itsebe gore re godile boima thata-thata nke be se di-family tša borena nke be se baagelwane nke be se batho ba re phela le bona kua gae that's why ke re motho o mo le mongwe nna mo go nna o bohlokwa gobane nke be a se gona nke be re se mo re leng gona kore modimo ano ba fa mahlatse mahlogonono dimpho a ba fe tšhireletšo a ba okeletše matšatši a bophelo kore re pheleng gabotse kore ditšhogofatšo di wele go batho ka nnete ke lebogile kudu malome ka re a leboga ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena 96.3 FM your friend to lie on right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM a re a leboga wa bona ke bophelo man ka kapa gona taba go tla loka baiti ba rena ba gona ka fa motheletši wa mmutse community radio a gona fa le go 96 number 3 FM ke tlo gopela gore le ntukišetšeng le kopelwana leo ka fawe a ke tsebe gore na go tlo bolela ka fale ya re a leboga batswadi go ba gona mo le tlile le tlo gopela thušo jwale ka batho ka moka ga bona ba tlhong ba bona ga lalana go lapitšeng tše kgolo go nyaka kapa go gopela thušo se re se gopelago ke se re se gopelang batho ka moka ge ba tlile fa ge o ka re ge o e ya ngakeng e ka ba ya sekgowa e ka ba ya setšo wa re ge o fihla wa re ke opa ke tlhogo
mara o tseba gabotse gore o opela ke maoto ngaka e go fa setlhare sa tlhogo wa tsamaya maoto a tswela pele a opa mara ge o ka re o fitlha ngakeng wa re ke kwa bohloko mo ngaka ge e alafa mo o tlo fola re kgopela nnete ya ka gare ga letsogo e seng ya ka ntle ga letsogo ka baka la gore ge le re fa nnete ya ka ntle ga letsogo le maele a letlang go a hwetša le thušo ye letlang go e hwetša le o hwetša ya ka ntle ga letsogo nnete ye re e bolelago moo ge e ka ba go ne le wo e mo affectang wa ka gae kapa go a kwagala leina la gage le ba gona re feleletša re monyaka gore re tle re kwe lehlakore la gage a te polelela a te karabele ka go rialo ke tlo go fa sebaka se kgaetšedi ya ka o dumediše motheeletši ge o fetša o fegolle se borala ka baka la gore mampia a lapile melala tobela ke rata go dumediša ka kgašong malome ka kapa ga mmogo le Professor Moremi le batheeletši ka moka ba Motse Community Radio Station nna ke le tlhokaina ke tswa lefaseng la Rathoke ke ga bo mamaka ke bone ke tshwenyega kudu ka lesaiteng la ga bo mamaka ba bangwe ba tlhokofetše le kokwa ka go šetše gore šetše le bo malome so ba bang ba nemetse go šetše malome wa mošala gae ka mo lapeng ntho e sa ntshwarang gabotse ke gore o thomile o ka re a shaponyana mo monaganong so ra bona ntse a thoma a rutlumolola ntlo ge ke mmutse nane ke le motho e le gore ge ke tsošitšenyana somethingnyana ke mo rekele bopi ka go tseba gore o dula a noši ke mošetse bopinyana le tše dingwenyana tše ke di kgonneng so ne ke motho le gore ga a tlo dira selo wa bolela gore ke tlo dira so ka motheeletša tšatši le ke be ke ile go yena re a buta ge sala a te jela bophelo ka montlong a re ntlo ke tlo intšha moya ke tlo rufulla ntlo e wane ka epotsa gore wa tshameka so a e rufula e re tsamaya re kwa ba re motho o rufulla ntlo so okay fine ka ba ke tšea founu ke founela boa butage e le bomalomaka so gona mowe after rutlola ntlo a thoma go pšhatla mafestere a dirang ntlo go ntšwe le ge ke bolela a go sane le bota go sane selo ditena di fase o bereka go dipaka ditlia a di tšea di iša ka mo a epa melete mengwe mo kotokoto so ke ntho e ntshwenyang ke a leboga ke kwa o bolela gore malome ditiro tše o di dirile e le motho a bonalago a se a itekanela gabotse ka go kwela gabotse ke go kwele gape o re o founetše bo malome ya go ba bangwe ga ke kwe o bolela gore ka moraga gore o ba founele ba dirile eng ke ge ke founetše bo malome ka ba bangwe o mongwe ke o re nang le yena so nna ga mpotsa ke re a ke dule Rathoka ke dule le bona a mpotsa re o ile a ya go tlhola so ke nagana re o tla ikarabela mo gore ga a fitlha bona ba bone jwang ga bomma go kgaetšedi ka babelo ge e le ba bakae so nna ke tseba e le ba ba lesome ba ba phelang gone jwa le ge re bolela so go šetše 4 go tlhokofetse 6 4 ye gape yona ke Rathoke o mongwe o agile kae o mongwe agile kae ba agile Rathoke ka moka ba so o nyaka go mpotsa gore malome o phiatlile ntlo a be a e fetša go sene le motho mo tee wa family wo a kitimetšeng kua a mothiba go se ba se dira nka re jwao ka baka la re o na le violent so ke ne ba ke sa tsebe malome ga ba ya neba a ke re na ke dule Rathoke so ga a fitlha a ke tsebe o fitlhile ba dira jwang ba bolela jwang le yena nke o ishe ka kua go malome ka kua malome motlogolo o walla le kgono le a o ne ga geno morwa rrago o rutlile motse wa batswadi a o rutla mo nageng ye le lena le dulago go yona ba ile ge ba le bitša gore motho o phiatla motse ka mo le ile ge le fitlha la dira eng
a ke thome ka go dumediša ka kapa le actually ke Moremi ke Professor Moremi Professor Moremi ke a dumediša le ba theeletše ba Motse Radio nna ke nna tlhoka ina nkere right nna ke ile ka re ge ke kwa gore gape ngwanenu gae o pšhatla ntlo be ke sa tsebe mphonetše ka kitima ka lebelo ge nna ke fihla gae ke kry-ela le busy namile ke mo dumediše ke re monna gešo kgantšwale o dira eng why o pšhatla ntlo ye ya batswadi ba rena phetolo ya ga kore awa abuti ke nyaka go tlo e renyowa ke re awa butman wena monna gešo ke go kgopela gore go renyowa ga ba diri ka mokgwa ba renyowa ka mora e tee ba ifetse disente ge di le gona ba renyowa ye nngwe gape jwale o fitlhelela ka mokgwa wena o inyakang ka gona ke nna jwale ke motse ka mokgwa karabo ya gago kore awa abuti ke go kwele ke dutse ka bo ma-5 ka re monna gešo ke go kgopela ka maatla o ska tlholo o dirile mokgwa mokhutong wena o no stopa nte mone wena o e diraga ka baka la gore rena le wena mafelong a re tlo ba le legae and then re ka setle ra tla ra thoma dilo fatshe ka ra ba ga kore awa a botse ke go kwele ke a molaela ke a se tsamaya gape baagišane ke difounu eba ke boela gape morago ka lebelo monnola from hour tse pedi o feditše dithurum tše pedi dikamera tse pedi right monnola ka re neman monnao ke nagana gore ke mad mohlomongwe mongwe ka baka la gore ka tsebe gakwe mohlomongwe o tlo kwa ka letlalo namile ba re ae ka re ke tletse ke dira phošo gore ke mad ga ke molese ke mone gore na o dira eng go ile lebota le fase ka moka go sene selo mafastere o tla re ke kua ntle kua right ka boa ka rola masenke ka šarišenyana tete masenke mafastere ka wa tšea ka oša monna ke dula ka moagela mokhukhu right go lokile phele ke ya mthola mokhukhu ona o ne taba tšatši lengwe difounu ke a ka lebelo e ba monnola ga bopšhatlile masenke a le a fasa o gagamolotse dikota tšele wa di beša di a tuka ke re monna gešo bona wena ga bo dia gore ke tle ke go bethe mare jwale a ke nyake go betha le ga teng mare wena wa mphuša wa bona ga ke nyake gore bakgalabe ba le ba go robala batswadi ba rena ba tle ba nna ba nthoe ba tle ba re ga ke go tlhokomelene dijo re a go fa diaparo re a go fa na o mone o nyakae right ga o ne taba namele masenke a la robetse mo lefase masenke a ma-30 a robetse fase ke a nagana gore kwa late kwa tšea kwa kere normal ga ke mo lesenyela ganyane nako ngwe o tla reka dikota ge ke ya gape masenkela ga gona ke re monna gešo 30 yela mona ya diplatsenke a kae ona o ra wa buti masenkela e beno ba ntho wa sephosonyana e nyenyane fela ke re bone ke a go kgopela gore before letšatši le dikela ke nyaka go bona masenke ao mo and then gae ko tloga mo ka bo 5 mo net ke dirile jwale ka no dula until mo go fihla ma 7 o'clock monnola masenke next ga gona le yena e salary ke a wa lata
okay ka mo lesetša right nemile ka re no man ka mokgo mo ke tlhakang ka ona a ke sane plan engwe a ke sane maatla a ke tsone ke dire eng right nemile ke a tswa ke saya ke a batho bana ba gape nna mo ke tlhakiša ke ngwana ešo mone wa bajwa mone wa senya mo e ka be le gore bothata ke eng namile ba mpha ditaba ba re aowa motho e sale a no ya motseng namile ba tlhakanetse motho wa mosadi o ile monna wa ka moo monna a le gore ka mo motseng namile ge ena rata kokota go bula monga motse ke ge fela ba elwa ola o bekiša ola o fitlhale ola a tšhaba right ola monga motse ge le hlaba le yena o ya mo yena ka pa tsebang gona gore o ya kae namile ngwanola ke gono tšhatšharekana dikgopolo right a kere matsogo fele ba berekiša o direla batho go kgorela batho right ba direla ditena le diterata jwale ba bangwe batho ba ne le lehufa la gore tšhelete re ka se mo fe yona e le sealed tshwanetse re itšee re dire ka mokgoreng le gore re a tseba tšhelete la ba mfile namile le yone e motlhakatlhakantšitše jwale nna godimo ga monnola a ke sane maatla a ke sane plane ke feletše ge ke ya fela go motlhola ke nnoa fela ke motlhole ke mo dumediše ke tlhwele yena ke re mofetho o shota eng a ra bodi ke tshwere ke tlale ke re okay a re ke bopi re ke marotho dišebanyana dikolterenkeyana re tlhwe ka babedi mara se yane a se dirang bošego se a ntlaba ke se tsebe se a ntlaiša right malobanyana be ke le gae phone koro abuti gape motho o pšhatile mantswe a RDP mafastera e ke ya ka nnete mone wa pšhatlela and then o pšhatla digalase tša ntlo ya setlogolo sa gage setlogolo sa gage ke se right o pšhatile mafastera ka morago go lokile ga one taba monno la re kgone go moitia wa re šokiša aowa namile ga one taba dulela ra mo rapeletše ka mokgwe mentši ka mokgwe fele re ka kgonang ka gona right malobanyana gape wa founu gape na motho pšhatlile mafastera a RDP mone a ka pela magolale a kere ke digalase ke aya e ke ya e bana ke re mfo why mone o pšhatla motse o khilorong a swa geno kwa ga bo ditlogolo tša gago bona go njwale ka mo ke ba go fa dijo ba go fa le marobalo le bile wena o tshumile le mpete le boro ba le godimo ga ona mare bona gore o dirileng jwale go sa mone o tlo robala kae goba ke tle ke re ditlogolo tša ka di go tlhoile e le wena tshwaro ya bone o sa e rate wa senya ka na mone ke setsa gore tshwanetse gore ke direng ka wena ne ga kere iphele ke mothušetša kere ke tla go betha a tshoge a tšhabe namile kere monno ke wa gešo awa mone wa ntlaba mare go direga eng right ga one taba ke ge ke motlogolo le yana a re malome tse ba re ke eng ke gopotse gore re ka ya kua radio motse ka kapa re o kwa gore na thušo re ka kry-a thušo e jwang e mofuta mang ke re man motlogolo nna ke lapile bona go njala a ke sane maatla a ke sane plan ka baka la gore ka se lebelele ka gae pe ke lebelele merwalo e mengwe fela ka gaka lo tša bo di boima di ankimela and plus le go bereka gapa ke bereke ke dipenšheleng a kere peleng fela motse ola ke re ke agela batswadi baka le bona bana ba gešo 5 room ka moka e dirile kena from fase go fitlhela godimo ka e tlatsa diphatla ka moka
mara go njwale le diphasa ga diego ke lebala fela le terata fela jale nna be re kgopela thuso gore na monnola re ka mokgona jwang motlho mongwe modimo o tla re kwela botlhoko ra khwetsa thuso ya a fola a tshwana le batho ba ba nko ishe mo go kgaitsedi ya ka thobela ka kgašong malome ka kapa malome moremi e le nna re diše bothata moki o pšhatile ga gabo motho a fetha o pšhatla ga gabo o la bolela raga ke fetša go pšhatla mo gagešo ke tlo tla kwa ga bolena ene o diile so o thomile ka mafestere a RDP ya ka morago ra thibile ka masenke gone jwale re thibile nke re motlogetsa ra modia selo nampile o ile ka pele jwale go le o ile go pšhatla ka pele jwale re tsentse re dieng ka yena mothoki ene o šika ka thipa o šika ka amola o šika ka boka o swara bekananyana soke re ka se mmatamele jwale ke re kgopola gore re dieng ka motho taba lena ya kwagala ba gešo ene ebile e kwiša bohloko ge monna pšhatla lapa la gago e kwiša bohloko monna ga pšhatla mo santše a roba le gona kwiša bohloko kudu ge monna pšhatla mo santše go roba le ditlogolo gare ga dipula tše thata tša ngwago mola e le gore dipula tša gona di alwa di tla ka magadima ka mehlale ka matšatši ga pula gona ga e sa renela gabotse monna o nyaka thušo e kgolo mara monna o nyaka le kgalemo gone batho ba bangwe re dumela go ba bua ga bona mara ka gare ga bolwetši go nyaka nto re bitšang kgalemo ene kgalemo ya nnete ya go tsenelela ka lebaka la gore ka mokgwa a senyang dilo tše dintšhi le motlogela o tlo bolao mongwe tšatši le lengwe lano motlogela le gona potšišo ke gore na ka gare ga tshenyo ye a e dirang e kaka-kaka kgalemo e le lekileng go mofa yona ke efe wa le senke le mmile tša ba bagolo ba molao gore ba tle ba mogaleme go ba le motšie le moiše mothong wa go swana le rena wa go alafa motho a ye go dula kowe go ba re boneng gore dia jwang cause le ka se dule le motho wa legare a senya soke and then taba ya gona rano e tlogela ka mokgwa e leng ka gona gobane motho wa re a mmona re o nyaka thušo but ga ye mo a kry-ang thušo gona o dutse ka gare ga lapa ke tlo go botsa nto nngwe go ne le batho ba bangwe ba ba lekile ka kgopolo ya monagano ene motho go ba le bothata bo bogolo ba kgopolo ya monagano o senyantše a ya pele so le molebeletše ene solanka le motlogela kua pele o tlo go batša o mongwe ka mogae sonto e leng gore le emetše molato wa gore o go baditše motho ene a tlo go batša motho fela o tlo bolaya motho a re ga a fetša go mmolaya ndene la setle la tseba gore lena le direng ene ba batla ba re ge ba le botšiša ba le botša gorena kgalemo ye le mofileng yona e tlo ba efe le tlo palela ko go araba batho ka gore ntho e dirang ke šwa le batho ba mmona rabe mo go Professor Moremi gore thušo o sale a e kry-a na re zamile go mo isa sepetlele nna ne ke believe gore o na le kgatelelo ya monagano cause o go batho ba bararo ba tlhokofetse mo matlhong a gage ke male a buta gagwe wa e kgamileng ka montlong o okile mmage a oka le malome a gage ene ba tlhokofaletše mo matlhong a gage so re zamile go founela sepetlele gore re na le motho mosolosoloso ga a sa thoma sepetlele ba re ka se kgone go tla re le ambulance fela re gopela re le founele maphodisa ba tle ba re thuše go motshwara awa ra dira fela jwao ra founela maphodisa a matlerikeng maphodisa a matlerikeng ge re founa ba re botsa ka ge e le gore le re botsa ka motho a pšhatlileng tlo a ba paka ditena mo ntle ke re motho a raete re founetse ambulance so ambulance e re gopela re le boledišaneng le bona gore le kgone go tlhakanela gona ko ga gabo le kgone go ba le ba thuše go tshwara bolwetšong maphodisa a zanka a tla le lekgono a sanka atla maphodisa a sanka re sokola le ena ebile a re sa founa ka mokgwa e le gore a ra founa ga iwane
ngwana wa buo le gone jwale a dule ka gae ga a šala e tswa o ntšhitše ke ena malomage o a fiša diaparo tša gage and ge ngwana ga mtlogola a thoma gore gane malome wa o dira so o nna violent o nyako mo gobatša a tšhaba a thoma a tšhabela metseng ya ka mo gausu. And then lena a senke la ya mola ntle le go founa mola maphodiseng la ya go leka go boledišana le bona gore le ne le seemo sa taba se se sona mo gongwe ge le founa go ba boimanyana gore ba fihle go lena le ile la ethwala la ya ka kua wa ithwetseng ke o a latelang ya o ile batla ba fitlha ba ema ko ntle ba no bona gore go direga. So nna he ke founa ne ke founa le kgala bobedi ke re ba tlo mpotsa gore o bolela ka bile ba mo tseba ne ba mo tseba o bolela ka mang wa dirilang a piatlile ntlo a paka le ditena mo ntle ke re ba re vene a e gona. So since ene ke bolela taba ya 2 years back ntse re sokola re gopela maphodisa gore maphodisa le ambulance gore di tlhakane ba tle ba re thushe ka motho maybe re believe ka gore le masheleng a gona go no re ka re ngwa e gona o tla morwala a muisha go ba batse ba re maybe ga ka sepetlele motlhomong ba ka gona mo fokoletša a o go bala re believe gore ka go bala motlhomong ra tla ra bona gore o ba jwang mora go bua sepetlele. o na le nako ka ya le a le mo seemong sa le mo go sona yo a ke itse more than 3 to 4 years o thomile ka 2022 o na le mosadi a sanka ba le yena I know ba di girlfriend ka mogo ke tseba nna ka lehlakoreng la rena re tlo le ka go thusha ka mogo re ka gonang ka gona mabapi le tabeng ya seemo sa abuti ya rena a re kgatlhege ka ge e le gore ka gare ga lapa le phela bophelo bo le bophelang mara motho wa go swana le o gantši wa go tshwenya go swana le normally ke motho wa go ba le badimo motho wa go ba le badimo laeke o kwata mo e leng gore laeke o santse a senyele gae ene badimo ba mmotsa gore ka mo a sega geno santse o tso sepele so o tlo feleletša le senyetša dilo tše dintšhi ka mola gare ga lapa and then re ne le problem nngwe e leng gore motho wa mohuto re gapeletšega gore nke re dule fase le yena re mo phekole because lefofonyana ka bolona le ya porofeta le ntšha diporofeto so re santse re tsebe gore na ntho ke lefofonyane gore ke badimo because go ne le lefofonyane la batho go na le lefofonyane le le tlholang ke taba ya sedimo ge e le gore dilo ka mogare ga lapa tše ding ga di sepele gabotse mara oki o tloga a tlhoka thušo e kgolo ye e leng gore e tla ama mangaka setšo e tla ama le mangaka sekgowa ka gare so go nyakega thušano mo go yona so taba ya thekgo ya ba molao ke ne nneta gore malefo re tla mo romela o tla ya o tla bolela le bona thušo le tlo e kry-ya go tswa go bona ga ke bone e le gore le ka tla e sokolla kudu ka mo lehlakoreng la molao malefo tla le ka go bolela le bona ba tlo le thuša mara se ke se bonang gore le rena buele ka batho ba lapa go nyaka gore nke re re ge go isa go sasa nke re re ge re thoma go bereka re lebeleleng seemo sa monna o wa ga borena gore ga botse bothata bo bogolo bo bo leng mo go yena ke go di a kgonagala dilo tša mohuto ke mahu a mantši a bileng gona ka gare ga metse e mentši ka morago ga mahu bana ba feletše ke mebereko bana ba šetše ka go hlakahlakana ba bangwe ba ile ba tsogela ke malwetši o ka hwetša woki e le yena o mongwe o e leng gore o ile a feleletša e le gore o wela ke kotsi ya go swana le e leng gore moetše motho o hloka thušo ba gešo ka bollena ka bonnama le ka se mokgone o nkwešiša kore motho o nyaka go lekolwa ka leihlo la semoya o nyaka le ditsebi tše e leng gore di a tseba ka lehlakoreng la sekgowa re thušane molwetši o re bone re ka dira bjang and then lapa le la ka gae batho ba kgona go bereka motho wa ka gae gore ge lapa le ya ge ga le phuma le senya ka gare ga lapa dirage di tsena ka ngwane mo tee o e leng gore ba tseba gore ge ba tsene ka yena ka mogare ga lapa o tlo phušula nto ngwe le ngwe motho wa go swana le o gantši ba mo sepediša le phoofolo ye molaolang gore a gane go phetha ditaelo a nyake go dia nto e nyakang ke yena ka nako yena a nyakang le gantši like go latlhegela ke kgopolo re a lebelela gore na e latlhega nako mang ge e le dilo tša setšo kudu dilo tša gona di tlo ria ka gare ga bošego and then ge e le motho fela eno ba gone gore ke boyena tše dingwe tša ditho tša mmele mo gongwe di go betse goba mogopolo wa gage wa distepega mola le mola e tlo ba ntho mosagare le bošego but re lebelela dinako gore ntho ga botse ntho motho e mo a theka nako mang ba ikwešiša le ge e le sedimo le gona re lebelela dinako badimo ba ne le nako ya bona ya go tseba gore ye ke nako ya badimo 12 5 o'clock re kgona go tseba gore ye ke nako ya badimo motho gore re ga dira se gore re santse re ge re nyaka kudu re tsenelele kudu tabeng ya sedimo so
motho ge a ntse a behavior gona so a behavior go ne dilo tse nna re di lebelelang kudu re berekang ka batho so lena fela so go tlo ba boima gore le mokwešiše gore ke motho wa mohutamang ene molwetse se sengwe ke gore o santse o dule le yena ene molwetse se seng gape gore lena ka ga e lebe safe le me ya go ga bolena e be safe gore le santse re mo ishe mafelong a o e leng gore a kgona go khipa batho ba go swana le ba like nna ka kua gare ga lapa ke thuša ka malwetse ya mangwe go ne bana ba ka e le go makweng o mongwe le go phokwane ba normally ba department ya bona ba dila ka batho ba go swana le ba ge e le gore motho ke o nyakega ka mo lehlakoreng la rena normally ke tlo mo refere ke tlo mo isha go banna ba le because ba dula le batho ba go swana le ba ka gare ga malapa ga bo bona nna ka lebaka la mešomo e mengwe e mentši e leng gore ya ntshwara a ke kgone go dula le bona ka lebaka la bontši ba mathasana ke dutse le bona go kosa re ke focus mo go bona mara ga gore gore ge balwetse ke ba rometše mo nthoelang di-practicing tša banna ba ga ke ye go bona ke aya ke fela ke bona balwetse gore ba eme jwang mara bontši ba ba kaone bangwe ba a fola go feta ka mokgwa e leng gore no ka ga e le kry-a dilo ka gona ke poela morago ntho e leng gona go ra gore ge e le gore motho o ke meibe o tshwenya ke sedimo nkebe go ya le ka tshenyo ya dilo tše di senyegang nkebe le motho a sešitše mogong go fedile gobane o le bušeditše morago mo e leng gore go tloga go nyakega tšhelete ntšhi kudu go tla go thoma dilo tše di leng gona so se sengwe gape se se leng gona ke gore na a sanka la bitša leloko la gabo lena gore le tle le mogaleme maleloko ke sa ba le tata nnoši tata a ka se mokgona na nnoši Thobela leloko ke le biditše la tseba ka monna o ka re bjale ge monna o a le so sephetho sa gage ke eng ka baka la gore ge o tšere le yena dikgang o kgona go go fa dikgang tše dingwe tša bophelo monna o jwale ke tla ba ke gore monna o a senya o senya kudu mara ge ore bane ore ke tlo go betha re tlo lwa o thetsa kudu o ba le letšhogo jwale banna ba gešo ba re motho o moso le ga tee rena re a go kgopela o sekebe wa mo iša letsogo ka baka la gore o tlo kwata kudu wa sahlo o gopola gore o lwa le motho o betha motho o kgale mangwana wa mo gobatša wa tla wa tshola ka morago ka kwešiša ka re yo yane ke nnete ke nne man ke ka lebaka leo nna ke sa nyake go iša motho letsogo a ke rate mokgwa oo ka lebaka la gore peleng be ke sa kgone go bolela le motho gabedi e ke mmotse kere mokgwa moso ka papa a ko rata a ko nyaka o lese wa phelo o dira a ke sa bolela gape re alwa jwale ke re neman mokgwa le be ke nku ko o dira mathomong a ke sa o dira ke a o tšhaba ka baka la gore mokgwa o ke kgalemile kudu ka ona go ra gore ka mantso mangwe ke kwele ka tsebe tše pedi a ke sa nyaka go tlo bona tše kgolo tše mone bampontši tsone ba re lesetša mokgwa wa gago wa go emiša letsogo sa gago se wane o ka se dirang kgale mafela ge motho a na le tsebe o tlo kwa wa go kwa o tlo go thietsa goreng ba bangwe ba tlo go kwa mare bano phele ba dira seo wane o ba kgalemelang sone so le ga tee o seke wa iša motho letsogo namile nna ke kwele ka matsogo ka ditsebe tše pedi a ke sa iša motho letsogo a lese motho ke mongale ke motlogele o ria ga botse pa thušo ye e nyakaganši monna o ga a tloge mmola gae monna o ga a tšeelwe thipa a tšeelwe hamola wena go bolela le yena wa go kwapa maele a ka nna nka lefang ona ke gore monna o la ga a tloge gae nna nka le nyakela lefelo le monna o a ka dulang go lona le e leng gore o tla ya go alafiwa go lona and then ke tla leka go bolela le banna ba ke berekang le bona gore leloko le ke tswa le lona radiong and then ke nyaka motho wa kry-a kalafiwa
then ka go motlogela gare ga matsogo a batho ba e leng gore ke tlo re ge ke tlogetse molwetse go bona and then ba be ba kgotsofala se ke swanetseng go se dira ke se ke go lebelela monna wa gešo gore bothata ba gage ke eng go monyakela thušo go go mme ya lefelo le le safe gomme ka morago le rena re ye ka kua ga e re go lebelela ra ga go ne se sengwe se e leng gore se be se mo dira gore a dire dilo tjena then department ya ka e tla tsena mo e leng gore ke santse ke ye go nyaka go tseba gore le tshireletso ya ka la gae le la ka mogae nka e bereka ka mokgwa mohutamang mara monna wo go sasa se re swanetseng re se dire ke gore santse a tlogeng gae ga a dutse le wena a fela a bolela re kwa dilo ka mo ditsebeng di a bolela a bolele diporofeto a bolele selo o ka re mme o emiša letsogo ka moo tsa tabe gore o ka re o ne le go bolela dilo tse dingwe tse le gore o ne le go bolela re ko ga gabo go na le network a re ka mofasa o epile moleto mogologolo mmu o montle a re kua go nna o phela a lla ka gore mo le namo wa fiša go thumetše mo mara kua go nna go na le network so ke yona polelo ne ke sa e kwešiše ga botsana ka ena ene le ge ga a dira dilo tše dingwe nna a di dira bošego go ne moagišane o mongwe o dula mola ba felang fo gape a re robale malome a go lala betha masenke ka bo 3-4 ke nako ne ba mpotsa gore gape sentse re robetse o tsogo betha masenke dilo tše dintšhi ne a di dira bošego ene a le one mara ga a ka dula le rena so o bolela dilo tše dingwe tša tlhaloganyo gore kgona go tšea magang ne ke ne le ena mo di-christmaseng re bolela gabotse fela o kgona le go tshamekiša bana re bana mara ga ka e ba one something sa senyega mara ga around batho aowa ke motho no ke gopola gore a kry-e thušo mama ya ke gopola gore a kry-e thušo ke nagana re go tla ga lena mo le berekile kudu ke tla le ka go founelana le o mongwe gone jwale sorentše re bolaela mo ke mo tlhalosetse gore re na le problem e so and then a tsebe gore go sasa o tla amogela molwetši wa go swana le and then a tla kgone go mo thuša nna ke tlo le thuša ka tše dingwe ye ke case ke tlo e transferang go bana ba ka ba tlo dila le yona gobane bona nako ntši ba focus mo godimo ga bana ba go swana le bona le ge re ka ya go bona le o fitlha le o kry-a ba bangwe ba go swana le bona ba ba alafa batho ba go swana le bao so thušo le tlo e kry-a thušo mathomo ke gore re molate kua gae a ke re probleme kgolo ke gore a le kry-e motho wa go molata ku so rena re tlo molata ku a re tlo molata ka molao no molao gantši malefo tlo no bolela le bona gore ge le hloka thušo ba le thuše mara rena re tla molata kua and then ra mo iša lefelong le le safe mo e leng gore o tla kgona go thuša ga gona then ge e le gore o nyakega makgowa re tlo re ge re mmona ra le botša ra re o nyaka makgowa re tla mo iša sepetlele re tla mo iša sepetlele then ra bona re go riega buang bate re tla kwa le banna ba e leng gore kudu ba specialize ka malwetši ya then ra bona gore thušo le kry-a kae and then le tabeng ya motho wa go tegama ka gae re ya go dula fase ra enyaka ra nyako tseba re go tlebiwang gore motho a tepelaele ka gae ga fetso tepelaela ka gae and then mothuši wena wa boa wa tshwenya o bula mengwako o ria ding o rontšha moya ka mogare ga ntlo o ka kry-a e le gore motho ola e leng gore ne o robetse ka mogare ga ntlo ga a robala gabotse and then o a boa o tshwenya motho and then o mo affecta kudu bošego o tepelaile nako mangwe msa gare bošego ne le kgapelanya bo 6 7 8 ka bo 6 mola letšatši le suwetše ya so le yena go a kgonagala gore a ka boa tshwenya a re gopoleng gore go ne le mokgwa wa gore batho ba berekiše batho ba ga borena ke ile ka bolela le morediong kare motho ga a tlhala a tepolaya go na le ntho e mmoledišang e mmotšang gore tepolaye o tetšeele bophelo ga go ne nto o e phelelang and then bakhu ba go swana le bao ke bakhe baloi ba kgonang go ba accessa moroba ba kgonang go ba capture moroba gore e tle e be ditholwane tša bona tša go rongwa gore ba tle ba feleletse ba dira gore maphelo a ka gare ga lapa a hlakahlakane that's why go le bohlokwa gore thapo ye motho a tepelaileng ka yona re e bereka gore nto motho a e dirileng a se ka tlhwa sa e dira ka magae because normally rena batho ba semoya re a tseba gore batho ba ba sokolang kudu ke batho ba ba tepelaileng gore go tepelaya se solution o tlo sokodiša moya wa gago ene moya wa gago e tlo ba easy target mo go batho ba go tsoga bošego ba tlo kgona go berekiša bošaedi ene ba ka fetša family ya geno ka ona so go bohlokwa gore motho ga a tepelaile so re mmerekeng so tabakgolo mo ke nagana gore e ka gare ga lapa tabakgolo e godimo ga monnao
le yena re santse re ya go nyaka o tseba rena a gone motho mongwe a ileng a mo kuša bohloko a fetša moria gore a be sona ke dilo tse dintšhi re yang go di kry-ya ge re ya go ya dinyakišišo kudu godimo ga monnago ya mme o ko bana emiša letsogo ke episa mabapi le gore before a tlo thoma ne ile motho wa me a ba ro ka re na a rumulana nka re jwa ya a rumulana fele a rumulana le community so ba be ba mo kwanela ke sa tsore ne ile se ba kwanele a theka ke community ba mmeta sino ba mmeta mo ba mo roba le loto le go tsene le rapo la gage le a bona la ke tsore sala sepetlele a tshaba gore ke ge se tja se ga right wa direga so ke mo morago ga go bethwa ke re maybe ga a thoma o thomile ka go rumula gwa fitlha le gore community ya kwata ya meta from mo ya malwetse dilo tse ntši di a thoma go direga mo la go yena ya ye nngwe e santse re gopole go betha go kotsi because o ka se tsebe re motho o ba mmethile mo kae ka gore o ka kry-a ile gore ba mmethile mo e leng gore ba mo khoseditše bolwetse bo ba ikwešiša so that's why ke re motho go ne nto e leng gore o e dirile pele ye e leng gore e ka be e khositše gore ba community maybe ba šala ba mmetha maybe ba šireletša bana mo gongwe a ba ria se sengwe o ka se tsebe so but seemo se rena re leng go sona gone jwale ke se a re thušeng monnao a foleng kore ke se nna ke nyakang go le botse a re thušeng monnao a fole gobane gore re monno ba šitše a rumula batho ene batho ba ka ntle ba ka se mokwele bohloko go swana le lena ka mokgwa ka ga ile mokwelang bohloko a kere batho ba ka ntle ba ka se dumela ba senyetša ka mokgwa a senyang ka gona ka gae so se segolo se e leng gore nna ke rata go se bolela ke gore a re thušeng monno wa bajwa kore ye wa re nyaka o hlo ba re tlo iša ka moleka monnola wa bajwa monnola wa fokola ene tate ke a leboga gore ga sanka wa mo iša diatla gobane motho wa mohuta o ka fetša o mmetha o bo mmolaya o bo o te tshole o šetse o mmolaile so batho ba ba go boditšeng tate mogolo ba re se ke ba wa mo iša letsogo ke nagana gore ba go boditše maele a maraete so motho o le o nyaka thušo ye e leng gore e matsogong a rena kudu rena batho ba go thuša batho a re lekeng ka maatla go thuša setšhaba sa borena kudu ge ba wela ka gare ga mathata go swana le so ye ke malome ka kapa ke nagana gore e tla loka le go sasa ke nagana gore e ka loka ya prof go nkwa ke homotse so ke theeleditše dilo tše dintšhi ka monnao a gone tše dintšhi tše nka di bolelang kapa ka di botšiša ka baka la gore gabotse ka moka ga tšona ke department ya gago ye nngwe ye ke beng ke rata gore beng ka e botšiša le ge e le gore o ile wa e kgwathanyana tsamaišo ya poloko ya mohu o a go te tšeela bophelo le tsamaišitše jwang tsamaišo ya ngwana bo ke a butaga o ke go te tšeela bophelo go tloge moe re biditše sephodisa right sephodisa sa tla ba checka ba fota ba fetša go fota ba re feditše go fota ke jwale ba bitša ba le batlo morwala ba mmušara ba tlile ba mo tšea ba mo iša sepetlele mmušareng right le gona kowe mmušareng ba nyaka di-doctor tša mmušo right o dutše beke before ba mcheka ba mcheka ba mo lokolla ra re ne monna oe re a mo kgopela ka gae and then bo sne selo society 00000 right o fitlhella re kopantša re tlhogo le leloko le lengwe la ga bomma right ba lebana le ba ga masepala ba thuša ka lekase ge ke be ke re tsamaišo papa ke be ke nyaka go kwešiša gore motho mongwe le o mongwe a kere o na le badimo ba gabo gantši ge motho a tlhokofala kore ga a tlhokofala mo a tlhokofaletšeng gona ge a tšeiwa a išiwa mmušareng o a laelelwa
ga a tloga mmushareng a etla gae o a laelelwa monna o wa bolena o ge a tšea ke ba mmušo ba di-forensic le molaeletse la mmotša gore go diregileng ka yena and then o a tsamaya ba mo tšea o ya mmushareng and then o tlo o boa a tle a bolokwe ga botse ka gae. And then monna o ko laeletse ke mokgekolo ka gae ka mokgwa ba robala ka gona. And then ba mo tšea a boa le gona re molaeletse o tlile go sele ga ra nyaka gore a tla robala ka gae o tlile go sele ra molaelela ka gae ra mo iša gona kua terapeng. Le kgonne go kry-a motho wa setšo kapa wa kereke wa go le thuša go morobatša mowe a sanke ra ema ka maoto go nyakišiša ke be le gore o robetse go ba ga a robala na. ka gore papa ga ke ngaka mara a kere re phela mo lefaseng and re a hlokofallwa le rena meloko le metswalleng ya rena. Stopo se a thekgwa motho ga a no hlokofala ra tšea stopo ra boloka re bitša ngaka kapa ra bitša moruti a kere le ka dikerekeng tše dingwe ba ne le tsela ya bona ya go thekga ditopo jwalo mroka a ke tsebe gore ke bja ga botsenang mara go ya ka mokgo ke kwišang ka gona ge tate e le o mogolo a sa kgone go tseba gore mohu wa bona o thekgile go ba ga a thekgwa then go ra gore e ka no be se ya diragala and then ge stopo se sa thekgwa papa go ba simple kudu gore batho ba bošego ba mo capture ba mmerekiše bošaedi and ntwe ba mmerekišang ka yona gone jwa le ntwe e moswereng ke ya gore a destroye lena ba ka gae bona o thubile ntlo ya batswadi ga a fetša o ya go thuba ka ga seseage wa ya sa thubi o mmetseng ye mengwe a no tsena a swere a mola a fihla a pšhatle so gone jwale ntwe e moswere re sa tsebe gore ke ya nako a tlhokofala ba motšere batho ba bošego goba batho ba a ba tshwentšeng bona ka bo bona ba mo dirile gore a hlakiše ba bagabo ba ba senyetše gape ge motho a go thubela ntlo o go senyetša bophelo e no ba bjalo malome ka kapa lebelela wa bona ke batho ba bantšhi ba hlokofallwang ba reng ge ba fetša go hlokofallwa ba no tšea batho ba gabo bona ba ba boloka ba re tumelo ya bona e ba botša jwalo goba ka mogae ka moka ba no re no o lokile ke rata go ba lemoša lentšu le lengwešile le jwa ka gare ga bebele go bolela Paulo Mapostolo Paulos o re ga ke rate le hloka tsebo ka batho ba ba robetšeng gobane batho ba ga ba hwa ba robetše ba emetše tsogo ya bago motho e leng gore ga a thekgwa o a robala mohlang a tsoga bangwe ba tsoga ba le metseng ya batho bangwe ba tsoga ba ruma o ka gare ga lapa la ga bo bona gore ba senye go bohlokwa gore setopo se thekgwa gobane le go ka bala bebele mola go Genesis 50 e tlo go botša gore setopo se ile sa thekgwa ke ile ka nganga kudu go dingangišano tše dingwe le baruti ba re no setopo sela se ileng sa thekgwa ke ngaka ya sekgowa ka rena ngaka sekgowa ka ngwaga wo bebele e dirwa be ile kae because le university be se gona ngaka sekgowa ka nako la ka ba re e thekgile setopo ka kua gore se se ke sa bola nna university ngaka e tseneng go yona be ile efe ke ile ka palla go araba magagesho motho a tepolaileng a bolokwe fela number 1 ge motho ba seno mmolaya ba seno mo diro ra tepolaya moya wa gage wa se sella o shala ka mogare ga lapa for 7 days ge ile gore o tepolaitše segweng moya gage o se sella for 7 days o šetše ko segweng a sa tsebe gore nka kae a timetše a nyaka go ya ga gago gobane mmele o sepetše moya o se sella o nonnoše o nyaka mmele wa ona
ge motho a tepolaetse ka ntlong mme mmago tate a ka se tetšiele ngwana magagabo a ba lekane gobane ngwana o ne malome o ne ragadi malome le ragadi ke bona ba swanetseng go tšea ngwana ka mo ba tšee moya wa ngwana ba o iše mo go swanetse go gona fela ka lebaka la gore batho ba bantši ga le ne tsebo batho ba tšhaba go ya go batho ba go swana le rena ba mangaka setšo go ba baruti go ya go nyaka thušo ka nako engwe ba bangwe ba ba etelela pele go ka lebelela family e ba eteletše pele ka dilo tše dintšhi malome ka kapa wa bona o a tepolaileng a robala ko re no ba molaleng wa bona le ka mokgobo o ba botsisitše putšo botse e no bontšha gore motho ke ga a robala ene motho o a tlaišega ene le moya wa gage ga wa tswa ka mogare ga ntlo and then moya wa gage o hlakiša wo so go no tšea motho o no mmoloka o no re ke mo dira di thoma go thaba gona gore no wa rena motho re mo kreile so ala mo phethela ga botse gore motho wa go swana le o re bitša boragadi ra bitša bo malome ra bitša maphodisa ba bitša ba le ba forensic ba re ge ba fetša go mokgaola ba mme ya fase ragadi a mmotša goba malome a mmotša re ngwana ka wa sepela wa mmušareng wa mmušo ge ba fetša kua mmušareng wa mmušo ka tše ba feditšeng ka tšona and then ba molaelela gape ba re wa mmušareng wa rena ba bolela leina la mmušara le mo a ya go gona le naga go tloga moo ge ba tlo molata gape ba molata ba biditše ngaka e moroba dišitše thapo ya topolaileng ka yona re lekolotše gore se ka tle ya boa ya tšea motho ka mogare ga lapa re monyaketse kgati ye e leng gore ke ya go kgaola lehula go swana le le la motho a itirileng a ipolaileng gore a se ka tla tšea o mongwe ka mogare ga lapa ra monyakela pheko ye e bitswang morobatša bahu ra morobatša then gore a se ka tla tshwenya motho ntane ge re mmea mola gate re a tseba re go tsena ka mola ntlong ra tšea tše re di tšeang re goga ka mohlare wa mosehla ba bagolo ba phasitše re tšere moya ra o nokela ka gara lepokisi motho a sepela le moya gage onkwešiše mare e ka sebe mmaga a ka riago dilo tšeo lebaka la gore se ka ba mmage o wele ka mahlong a ka se tiphuthi go swanetše go tle ba gabo batle ba e lego gore ba tlo kgona go mo phutha le go laelela moya batho ba bantši ge ba bolela ka go laelela moya nete ba no sekwiše re tšea serithi sa mohu re se fa mohu mongwe wa sona then a sepela a feletše a le gabotse so tabagolo ke lebaka la go hloka tsebo ba gešo ke se ke le botšang ke re Paul Mapostolo ka ra Bibele o a bolela gore a ke rate le hloka tsebo gobane batho ba nyaka motho a neng le tsebo gore a kgone go ba phutha so ye ke nyaka go lokišiwa ke ne nneta gore re tloa go idulela fase re nyaka ga itse di wa emiša letsogo ke rata nnete e re ke e so Professor Morena ankele wa tlhokofetseng a so a le mathomo go thomilwe ankele o mongwe tla le nna mamaka ntho ya go tlhapišiwa ya go diriwa nna ke kaka ene le malome o a e gamile le nna ne ke le gona re latile setoneng sa gešo ke le lata ke ena o a bajwa ntho ya gore o laeletšwe a se ke e bone setse ke godile ke feditše matric mara ntho ya gore o laeletšwe go atla mang family mokgekolo sala ke mokera a dutšiso a zanka a molaela a zanka a dira selo le ka mama wa ka a zanka rena sa le mama rena tlhokofala ke re nako nngwe mama tlhokofetsile ba re la tlhapišiwa ge ntše re bona nno re godile la rulanyana le irang go ilela eo nna a ke tsebe ene le no nna ke fila gore le lo tša ka di-start mara ke kgone o bona gore go direga eng mara tša gore ka gae lapeng le ke tswang ga bomama ka dilo tša gore ba re go iwa kae ba biditše motho a se ke mmone mahu a ma-6 a diragetše ore wa bone a e gona ke nnete e leng gona zanka ba bitša moporofeta mangaka setšo a sanka le melaelo ya gore ba re motho foro eng nna a se ke e bone go bolela nnete bana ba gešo ga se lena le notion Professor Moremi o bontšhitše gore batho ba bantši re hloka go tseba malapeng a mantši ke bahu ba bantši ba tlhokofetšeng prof bana ba se tlhapišiwe batswadi ba bantši ba tlhokofetše batswadi ba se tšeiwe ba se laelelwe gabotse ka tsela ya maleba mara ka nako nngwe re ka se re bo malome ba dirile phošo kapa koko o dirile phošo ka nako nngwe bo malome ge mma bona be a sa le gona
ba be ba tšea gore ke ena a tsebang a tla dirang dilo tše dintšhi a kere and then ka nako nngwe Moroka re ka se tšhabe go e bolela gore matšatšing a bolekgono re ka re ga ditumelo tše ntšhi tše e leng gore ge motho a swanetše a dire semaubane o fetša a re tumelo yaka kapa molao wa kereke ye ke e tsenang ga o dumele se le se le se ke motho di gona dilo tšeo prof gone jale re na le tsona mo melokong le metswalleng ya rena tše dingwe di no re tla ba mararano kweša gore motho tumelo o te kgethetše and re ka se mokatele tumelo tša batho ba bangwe ke tokelo ya gage go dumela mo yena a ratang and then mara batho ba swanetše ba kwešišeng gore go ne le dilo tše dingwe di swanetše di diriwe kapa di direge and batho ba ba tlhokofetšeng ge dilo tša bona di se tša tsamaišwa gabotse go šala go hlaka batho ba ba phelang ge o ka thieletša gone batho ba nkirata go tlatša polelo ya gago ge o reta malome gore malome o ile a thieletša keeletšo ya gore a seke a iša monna o wa gabo letsogo Moroka monna wo go bolelwang ka ena mokhi dilo tše o di dia ka molapeng la gabo ene o nyaka motho aka mo kgotla-kgotlang a mo kweše bohloko ka dilo tše ba reng wa di swara o nyaka yeo jwale ga a e hwetše ene a swanela go bolaya motho wa ko ntle o swantše a bolaye motho wa ka mogae ka baka la gore dilo tšeo di dira ka mogae ba agišane ba gona ka nixto o reng a sae ka nixto a ye go pšhetla mafastera wa ya sae because ntho e leng mo go yena e ya mokgotla-kgotla gore batho ba o swantšeng o ba tshwenye ke bona ba ene o mongwe a go tshwenye a go kgotla-kgotle o mo kweše bohloko ka 1 2 3 ene lebelela monna o morwarragešo o kgona go dula le yena a bea mmotse gore ke swere ke tlala morwarraga mothuše mola le mola le mola kgaetšedi ka o sa tsofetša go bolela gore ge ba dutše le yena o bolela o ne le go bolela dilo tše di make sense but ge a thoma a e ba ka ntlong ka kua ga gabo ge le bošego then ke mo dilo di thomang go ba wrong gona because morwarrage o a tepolaileng o hlakiša monno o mo hlakiša kudu monno a ne khutšo ene a se neng khutšo gopola gore o a tlhokofetšeng o šomiša ke batho gore a hlakiše wo gore wo a gone go hlokomeza family ka moka ga yona a fetša a bolaya o mongwe ene a ba mofe ntwa inyakang ene ge ba sa mofe ntwa inyakang ba le ba roma mohu ba galefela mohu o la gore nkana go diege selo go ra mohu a romege gabotse ka mokgwa wa maleba a romege gabotse gape ge nke ba romega gabotse o be a swantše nkebe le gore ntwe ba inyakang ba swantše nke ba tša a e dirile malome ka kapa family ye gabotse e ne bothata bo bogolo ka gore ge nka ba botšiša potšišo ka re motho a tepolaileng o tepolaelang le ka nkarabala re motho ke malome ka motho a tepolaileng o ke re le kwa mohlareng ena le a le mo lefetseng nna ke ne le magogo mola mohlareng le bana ba ke ba mmane yaka o ka re a re tlhodimetse ene ka bana ke ga ko ke ile go etela ge ke tswa ke mokra le mohlareng a re be le ntsheba ke reng le rena ke ja kudu le gona ke bereke nkore ba di a gona ka mokgong a rena ra moseba nkore mo le kgobakaneng gona lena la moseba mara le kgona go bona gore ntwe e swere ngwana boleena o a leng gona malumo le kgona go bona gore e thomile ka o pele ke rela re la e bona jwale and then lena le family le e bona banna kgallele banna ntwe banna be le emetseng bana gape ntwe e ya le bontšha gore e thomile ka wo ene wo tepolaile gore a re le wo o tlo tepolaa le ene ene o khuwa go pšhatlao e šetšantšhe lentswe a ronya ko bola ya botaka yena o tlo bolao motei ka moga ena pa a no bolela ntwe e bolelang wa edia o nyako bola a butia go mongwe seng a butaka motlogolo wage la bona la tseba gore ke
ke ne potšišo ya gore lebaka le legolo la gore banna ba gabotse ba beso kgolo ya ka mogae ebile jwang pa le go tše jwang ka mogae pa right ka mogae bo se ne bothata re go tše gabotse nna bele ge ke re gabotse ke ra gore bana ba sa šote selo le ge le gore mokgalabe a ba sa bereke nna be ke bereka bo mmago bana ba ka mokana ga bona bana ba gešo ka moka ba ke bantlang ka morago be ke ba tlhokomela ka tla tše pedi ba sa šote selo ka gae diaparo dijo nto engwe le ngwe tšwale mare ge go iya le mengwaga ba gola ga ke re motho yana o no go tla ba a gola le ge bela godile o mfa dikgang ditaba nemele o thoma gore o tla re wena wa mtshwenya kgane o mo fa ditaba tša bophelo nemele wena o mo fa ditaba tša bophelo ga ke re ditaba tša bophelo ke nnete fela go nagana gore ne wena wa motlaiša kana ao motho ga o motlaiši wa mo yagiša wa bona o fitlhelela nna ke nyala mosadi ka moga ke tswa go šala ba wo mmaga ba šetše a ne stan right go šetše ba ka gae right ke dira ka mekgwa e mentši le mokgekola bakgala ba le ke gešo e šetše ba golang kere ba hlokometše bana ba ke neneta gore tlaišo ka gae e be e sego aowa yona ka bolela maaka motho a robetšeng o be a ne mengwage mekae motho e be šetše e le monna ka baka la gore e sale a ntšha magadi a wa iša motseng tsoko ba mo amogela a batla le mosadi ka mogae go tloge moe ba ya motseng stropo bo dula ko ba bereka right go berekeng ga bona a re ke nyaka stene o tla re gona ka momatebeleng ka mo right a se hwetša a dula le mosadi wa gage moe ba yaga mara ka madi mabe e sa le ba nolwa ba be ba tlhalana ba tlogelana jwale ntho e ke keleng wa riti ka yore kudu gona mo na leng gore steneng sa gage ga ra lata phahlo ya gage ya masenke a re dia selo e sa le re tseba gore monna o kwa gešo o agile mo jwale ba tlhalane le mosadi owe right masenke a senke ro a lata go dula mang gone jwale go njwale nka bolela maaka gore mosadi o boetše mo gore di ba tsebe nka bolela maaka kgaetšedi ya ka boemišitša letsogo ka mo motseng wa gae ka go kwa ga rena o ile ga tlhalana le mosadi ole o tshumile ntlo a go ne selo sa tsebe ke masenke a fileng from mo a ba le bothata ba go ba stressenyana ka mara motse o na o yagile le mosadi o fišitše go ra gore ga go sa ne motse mo le mmereko a resign a kry-a ditšhelete a reka venenyana le before a tlo ipola vene ya gage o istripila ya sale e bonala gore ke a tlogela selo nka nore motse o yagile ko mogolo ntlo ya gage o e fišitše lore magagešo le ne mathata a mantši le ne mathata seng bothatanyana tate mogolo ka mogare ga lapa la geno ke wena o kgonneng go ba le mosadi wa phomelela wa gola le yena le lekgono o sane le yena o nnoši potšišo e re ka gare ga lapa la geno especially ka mo lefapheng la barwa
wena o ne o nnoši o kgonneng go nyala mosadi o e leng gore le kgone o sa dula le ena go jwalo ke dula le yena go jwalo ke monyetše ka dula le yena go jwalo wena o ne o nnoši mo go bo morwarrago ke na le boruru o mongwe le yena o monyetše mosadi and then o ka motseng wa gage le yena mare yena o robetše go šetše bana ba go robetše le morwarrago mosadi boruru wa ka ke ena a robetšeng ee okay kore ke wena le boruru le ba babedi boruru ke yena a boloketseng ga gage ee wa bona monno wa go tshuma ntlo wa go kry-a tšhelete wa go strepa koloi ya gage ka moka ga a fetša ga a fetša a tepolaya dilo tše monno o labeng a di dira ko monno o la ga a robala monno o la o berekiša monno ene monno o la o hlokiša monno boroko ene monno o la tsela ya e sepetšeng dilo tše ke kwešiša re o di dirile ka nakonyanennyane ka morago ga gore a hlalane le mosadi ola a tshuma ntlo a kry-a tšhelete a reka koloi a fetša a bona gore ba le re ke tepolaya ga a tepolaya tšhelete a gage ileng ya šala le ile la e bea kae kare go kwala gore monna o ile a re ga a fetša go tepolaya o hlokile se se mmolokang wa tseba magagešo ba theeletše babogedi go nyaka gore ge re bereka malome ka kapa re be le tšhelete re beng le di-investment tše e leng gore re a tseba gore le ge o ka hwa ba tla topa mola ba kgona go boloka ene re santše re be le di-society matšatšing a bolokgono batho ba na le di-policy mola le mola tše ba di patelang ke funeral cover go bohloko gore ka kapa o bo bereka o tswile pension tšatši le o hlokofalang batho ba seke ba tseba gore ba go bea kang o berekile company ya go bonala mara tšatši le o robalang o tlile o boloka ka masepala mo go mo re bakela masepala merwalo le mo go seng go swanela gore itsele batho a re itebelele lapa le lene bothata le ne bothata bo bogolo le ene go ka lebelela makhu a bona a bona le o ka ra tšere nako e telele go na le family tše dingwe di boloka ngwaga le ngwaga ntho e dia ke lebaka la gore ga go hlapiwe ditopo a di thegiwe a re tšo ra lebelela re bola keng re no dula ra no re go tla loka go tseba modimo ba nna modimo le yena o ne mathata kore yeo ke nyako le botša nnete a ke nyako le iša ka moleka mo modimo le yena ka kapa o ne mathata gage bona ka kapa ke nyaka go batho nto a ba e lemoga bona modimo mo lefaseng o beile baruti o beile baporofeta o beile dingaka o nkwešiša o beile mo e leng gore motho ga a tshwenyiwa o tla kitimela gona maphodiseng o beile mo e leng gore motho ga a go betse o tla kitimela gona a ya sepetlele a rukiwa o beile mo e leng gore motho a nyako šogofatšwa ka lesea o tla ya ka sepetlele dilo tše gore di be gona is because o te phokoletša mathata a leng gona gobane nto ngwe lengwe ge re lela go yena so family ya go swana le ba swanetše ba re ge ba lla ba bitše modimo mare ba kitimela godimo ga bana ba modimo ba re le go gona re kgone go ba thuša ka seemo se ba neng le sona mo lefaseng banna ga ratlela go bapala re tlile go ba barongwa ba re romilweng ke medimo ya gabo rena ye e berekang le modimo mohlodi wa lefase le legodimo le dillo tša lena di tšišeng go rena di reng ge e di palela rena e be gona le botšago modimo mara go no re modimo o tla bona le dira tša lena di rege di le gobatša di rialo di re modimo re fe maatla ene nka le bona ba ba le maatla go tsena ka gare ga lapa la gabo lena modimo ka gare ga tshenyogalo e kaka e leng gona so modimo wa gabo lena se gore banna o le lahlile le dutše banna dira tša lena di le bofile kore di makeile sure gore batho ba re a ba swara so a re nyake go bona ba ya felo kore setšhaba swantše se tsebe malome ka kapa gore a batle ba llele go batho ba ba lego gona batho ba kry-e thušo ntwe wa tseba nna ke rata go leboga radio because ge ke bolela selo mo radiong batho ba tla ba futha ba kry-a mebereko ku batho ba tla ba futha ba phasa ku batho ba tla ba futha ba kry-a ntho ba inyakang di-family tše dingwe be di ne le the same problem ya go swana le mathata mangwe malome ka kapa a go se phethe ditaelo re a kry-a ka gare ga malapa bana nako ngwe ba ka kgolo ye ba godišitšweng ka yona nako ngwe motswadi maybe ba sa e felo bano ba tutuletše ka gae kganthe na dira di eteletše motswadi ya rena pele ba morietše lepheko ba nyaka go bona a sa e felo so ka nako ye nngwe ba gešo nna nto ke nyakang go le botša modimo o ne mathata
a re mo efoleng go a mangwe go ne ntho ngwe e leng gore o ka no tsamaya wa ya mola wa bolela le moruti ya kereke e itseng a go fa lentso wa fola go na le gore nke bo o tshwentse modimo go ne ntho ngwe e leng gore go ne dilo tse dingwe di nyaka mangaka a setso strictly motho e leng gore o tseba ka setso today be ke sa swere bothata bo bo malome ka kapa ba ngwana o e leng gore ke firstborn ba gabo ba magapeletša rage ka gare ga lapa la gabo mmaga gore o re gomme go aga ka mo di-lastborn ke a entšha ka mo ke iša kua ge re nyaka lapa lela re kry-e le gore lapa le ke la gabo mmaga ga a nyalwa o sa le ka ga gabo lapa le ebile a la swanela le mmage mogalabo kore mmago mošimano o ba ne ngwana mo tee a rata ke ragolwa ga a tšea stene se a fa ngwano mapedi thwi ragolwa ga a tšea stene se a se fa ngwano a re wena ngwana dula ka mo ngwano a godiša bana a nyalela ka mo ba le ba nyaka go tšea ngwano mogolo ba mo fe stene se ke re mona le papa go ka kua se ga gage so wena nto ba nyakang go diriša yona se ka e dira so wena tsela e raitiši so tsela e ya ka mo letlhakore lela ka mo ba godile ba sa emelele papa o ne lapa la gage o ne mosadi mo gongwe nako ngwe ga e ya go ba boima gore a tšee family ya gabo a eko because a se basadi ka moka ba ratang gore family ya gabo tate e kgobokanele le bona mohlahli wa bona wa ikwešiša so tše dintše re ka kera re robiša mogala wa modimo le yena ka lebaka la stress ba tseba nto ngwe le ngwe malome ka kapa ge ba ka re o mogolo ka mo gae papa o robetše nto ngwe le ngwe e tla mo go wena tše dintše a dilo no feleletša gore a se ya go no re wa dumela ke ya gore bale ke tla reng ke tla leba kae ke tla dira eng lapa le lena bothata le le hloka thušo ka mogare ga lapa le ge re ka se thuše lapa le ke a go botša malome ka kapa le lengwe lekhu le tlo tswa isegale le lengwe le tlo tswa lekhu isegale monna a ka se šiki ka ga mola le thipa mo tseleng potsišo ko rena bana ba bannyane ba kopanang le bona safety ya bona e kae bana ba lena safety ya bona e kae gona motho ga a senya ka mokgwa a senyang wa le sa mo tšeele dithuluso di ye go dula kua ga abuti nke be le mo tšeele dihamola le mo tšeele dithipa le tšee dilo tša go gobatša ka moka le tsona tša senyang ka tsona le tsamaye le tsona tate mogolo fela eno ba gore dilo tše dingwe ke mo kere lene mathata le a lebala ka lebaka la gore ge motho a le ka gare ga bothata banna o ne o nyaka o mongwe a montšhe 6 minutes past 11 o'clock motheletši o motse community radio gona fa le go 96.3 FM lana go salela pitšentše kgolo ka gare ga moago goparra wa MCRS magagešo re swere taba e nngwe ye e leng gore ke dumela gabotse gore go ne le motheletši o mongwe ge ya theeleditše gore gape tše di swana le tša gešo ke go kwele gabotse prof ebile wa tseba ke tloga ke lebogile polelo ya gago ge o re o tla bolela le bana ba gago ba o šomišanang le bona ba e leng gore ba kgona go dila ka batho ba go lahlegelwa ke megopolo a ke tsebe gore mohlho mongwe re ka fa motheletše sebaka re kwe gore na mohlho mongwe bona ba ka reeletša kapa ba eletša lapa le ka goreng ya ke nagana re ba fe sebaka ba ipolele le bona ba theeletše ba rena re thušaneng ka maele re go 064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo ra boa ra ba le whatsapp line ya rena gona fa le go 064-858-2771 064-858-2771 dilo ka moka ga tšona tše o di kwele go fa o bona o ka re family e ka be e tlhoka eng MCRS mo moyeng dumela hello le kae a re gona ra lena ke hloka eng mara ba ntseba bao ba leng ka mo mogala bo ba leng ka mo studiong o le ntšhedile ga botse ka tsebetse pedi ka kapa le moreng a le botse nnete ekwa a le botse nnete at all ga bolele nnete go tloga mathomong go fihla gone jwa le go ba from the start nete airtime a ka itlo fele ke le botse taba ke di le mo motseng wo ngwana ba tlileng go a tla zega taba ke ya moleboga ebile ke moleboga ga lekgolo go menagane ngwanoo mara mogala boo a bolele nnete kgaitsedi ya ka re kgopela go go founela and then e re ba ba fe di-headset ba kgone go theeletša ifa o mfounile ka ena no morweo ke le botse ka motho prof re kgopela gore o founele motho
o foune tima sealemoya tima radio ya gago ntola kgaitsedi ya ka ba go founela go njwale nke re tle re kweng mohlokaina o gore o founa ka efe ka founang fao ya mo re tlo kwa ditaba ene jwale go le botsa nnete batheletši jwale tše re tloge re di nyaka ka patla le jase taba tše re ya di nyaka re lile kudu ka taba gore re kgopela dinnete fela radio e theletša ke batho magagešo o ka se šwatle ge re sa kereye nnete batho ga ba kgone go thušega magagešo kore nnete ya nyakega bana bešo prof a ba mo kry-e ka pela mothola ba mo kry-e ka pela banna solanka re sa nyakana le yena banna ke efe e leng gore mo gongwe a sebela e bolela ya nnete banna le ka e bolela banna ke ra gore ba sa monyaka mola lokišang ditaba tša lena gabotse ka gore ola o tlo bolela dinnete tše a di tsebang le lena le di tsebang tše e leng gore re di kgopetše la re tima tšona ke bona o ka re o nyako o bolela nna nnete ke e boletseng ke e boletše se sengwe se nka no re se šaletše familing ya ka mo saetela bomamaka a ba kwane le mohweditše a ba kwane a ba kgone go dula fase ba rarabolle mathata nke re kwe nnete tše le re fitlhelang tšona kgaitšedi ya ka le gona ke kgotso raole re gona nke le re hlalosetšeng se le se tsebago se le naganang gore family ye ka patate ga bolela nnete nna ke nyaka go le hlalosetša nna ke ngwana kgaitšedi ya tata go motho o le bolela nna e ka moo ya ke ngwana kgadi o ntseba gabotse bile o ntlhoile yena o le bolela ka tate yebo yena o le bolela le yena go se bolela gabotse go kgamakgana kgaitšedi ya ka nke le boleleng nnete ye e leng gore le ya e tseba re le theeleditše aga tatage ke monna nnoši ka gare ga basadi mma le mmamogolo malome e sala tsamaya kgale o timetse a re tsebe gore o kae o firstborn papage ke lastborn ka ga koko ba ile ba tloga dipolaseng ba ya ka seteneng sa tate mogolo gona mola rathoke ba tsebe go se be le boroko gabotse ba thotha moo ba leng ka seteneng sa tate mogolo ba ya moo ba leng gona jale motho a epang dintlo a epang melete then ge dilo tse di hlolega koko wa ka wa go belega mme le papage a re ke a tlaišega ke dipolaseng tla lentšhieng lenkiše go mogala ba ka rathoke nna ke tethoeletile go wena ka go mmotsa ka re wena ka re motswala go nkekolo wa lla o re tla lentšhieng ra kwana a ba mpotsa le diteiti dilo ka moka e re swantse go latsa mokgekolo a re yena a ne tšhelete ka re wena ka re go se ne tšhelete nna re tla rola maikarabelo ka re o šetse re tsene ka gare ga bothata jwa bophelo mo lefatsheng rena re tla dira nto ngwe le ngwe marabe re dumile re pudia go tšea koko e tle go lena bona bao ba leng ka mo yena ke firstborn ya malome wa tseba a re direla kanya-kanya a gana go ntšha tšhelete ya go a go tšea koko rena re le bana ba dikgadi ra tšea tšhelete ya rena ke nausaka ra go reka pudi ra reka dilo tse ka moka ba re makgowa ka ke ya go bona ba re ba nyaka dikhopi tša dipasa tša batho ba ba swantšeng go ba ka kua ge re lata koko ka ya go yena ka re wena ka re ba nyaka dikhopi tša gore go tsena ka kua polaseng ela a re ba mphetola re o nagana gore ke eng e kopi e wena ka re okay o lokile ka tswela pele le modimo mokekolo re mo lapile ka di-4 tša November ra mo iša rathoke a sa botse bana bao ba leng ka moo ditlogolo tše tša gage gore mo go ne mmereko bana ba ragadi ba tlo dira so le so o ba le fita ba tsebe bana bao ke a kgola le ka ba botiša ga ba tsebe
kgaitsedi yaka ba mo tsentšhetše ka lapeng lefe mogakolo kgaitsedi yaka go tshedi mokgekolo ba re ge le molata le mo tsentšhitše ka lapeng le lefe re mo tsentšhitše gona ka fa ga malome mara go thubile go kana mokgwa ngwana le boditseng a re go thubile malome o tswile ka ntlong mara gona jale a go ne motse go epile moletso o mongwe mogologologologolo wa go thuša ka moo mmago rena ge le re tate ka mo ga re botša nnete ka gore ye lena le e hlalosang gone jwale ke nagana gore ke story se sengwe se ba sa tlang ka sona ge le re a bolela nnete o boletše maaka ga e tla mokae le mokae ba swantse nka ba le boditse gore ngwana o a ka jwang moo o ba iša taba gore go swantse ba ye go dula ka kue seteneng sa tate mogolo but malome ke nna sekgona ga tate mogolo wa go dula mang gone jwale go dule motho ke stennis play o bolela ka setene se ba thutileng go sona bona ke stennis play tate mogolo a bane basadi ba babedi mara tsene tse ke tse pedi ka tlase go agile motse wa koko monnyane wena koko wa go ke mosadi ya bokae go tate mogolo wa go ke mosadi o mogolo and then sa mosadi o monnyane setene se ko kae se gona moo ba pleke a ba beile pleke one mara tsene ke tse pedi jwale ge o re ke kwele o ka re o bolela gore mokgekolo ga a nyake go dula ga a nyake ka mo ba mmeileng ka gona o nyaka go ya kae ba mo sheile dipolaseng a ke re le molatile re molatile o gorogetse ka moo ga gabo bao gona moo meleteng re be re nyakile tente no man kgaitsedi yaka wa tseba mmotšišeng malome ka kapa gore ga botse yena le tate ba bakang ya ka gore wa tseba go bolela nnete ye e no be e tlile mo godimo ga ye ke ye nngwe a se e re bolelang ka yona mo mara ka gore o itlišitše ene o itliša e le gore o nyaka go tlontlolla tate le aowa kgaitsedi yaka a ke re go o tsena mo o rile ga a le botše nnete total gonjwale ke go botšiša gore ke maaka a mafe a boletšeng a o kgone gore botša ba di tsene gare ka taba ya wa ba jwa mara o ba buša ke dilo tse ba sa di jwale kgaitsedi yaka nkebe o ile ge o tsena mo nkebe o sa re tate a bolele nnete nkebe o ile go ne le ye ba e tlogetšeng ye e leng gore ba ka no be ba e lebetse kapa ba sa nyake go bola o sekwa re tate ga a ne nnete mola e le gore dilo tše tate a di boletšeng ka moka a go ne le ye wena o e pakang gore ke maaka mara o swantse go bolela nnete ya gore dilo tse di go thomile mo wa direga solo kgaitsedi yaka that is why ke re nkebe o ile ge o tsena wa re tate go ne le ye a e tlogetšeng ka baka la gore ge o re tate ga a bolele nnete total then rena re bile le kgopolo tša gore go ra gore tate a bolela nnete tate o re boditše maaka fela a e leng gore wena o tlo a phošolola ka nnete ye e paletšeng tate jwale wena sebakeng sa gore o re botše nnete ye e paletšeng tate wena o tlalletša tša gago ka tša gago tše e leng gore wena le tate le a dibaka lebakang wena le motswalago a re bake ke ya gone ntho re baka nnete ke nyaka re a be le nnete ke moetapelo ya rena ke mmago rena o boletše gore tate o go hloile tate o go hloitšeng owe a ke re aowa e sekwa re owe e re motswala ka owe na a ke re ke motswalago a ke motswala mara o go hloitšeng go ya ka tsebo ya gago ka tsebo ya ka gore nna ke itira ke tate nke re ka mo go tate ga botse go bakiwang gare ga gago le mmeo wa tseba rena re tlile ka agenda e botse ye ke le goreng re ifomile gae jwale ge go itla agenda ye nngwe ye ke le gore ga e gona mowe agenteng jwale yena o fakela agenda number 2 a ke re be re le mo le go number 1 jwale yena o fakela agenda
ya bobedi godimo ga number 1 jwale ga e mo le gore dipolelong re mo kgopela gore taba tse ke yena a di bolelang a di godimo ga agenda nape a di trope re mo kgopela ka mokgowe ka baka la gore ge le gore o nyaka go bolela ditaba ga tle go nna re ditaba re di bolele a re jwale ditaba tse re kgopela go diša motse radio go ka kapa nke re ife setšhaba batheletši ba radio and then a tla kwe gore nna ke tlo reng unless ge e tla radiong e le goreng padile ka gae e padile ka gae ka nnete-nnete go pala ka gae ke mo le goreng a batla mpitša and then ka tla jwale go ye e tswele tseleng a ke tsebo gore godimo ga moo ke kgopela swara le kudu-kudu be ke sa nagane gore diagenta tsa go fapa-fapana tshwanetse gore di namelane no o bolela nnete tatemogolo o bolela nnete a re beele letšatši le lengwe mara le ye go e bolela pele ka gae ka mokgwa e tseneng ka gona ga se ya tsena ga botse wa tseba ke sa bua ke sa sola mma wo mo a re pushe our own agendas mme wo nna ke be ke re wa tseba re ke sa tsebe mara ke nagana gore ntwa ya gage le tate a se e rileng go yona gone jwale ba baka tša bona ene yena ke mokwa ka ntwe tee fela mo a reng o nagana gore lapa la rakhadiage ke la malomage right lapa la malomage dilo tse di diagalang ka mona lapeng la malomage ke kokwa bona ga thaba wa bona ke mo ke mokwa ntse tša gore he mang a se ntlhoe mang a bolela nnete ga botse re go ntšhe moyeng mama e re go ntšhe moyeng o pusha agenda tša gago mo e leng gore o di pusha ka tsela ya bošaedi ke be ke be ke re tloge re nyaka ditaba tše ke mango o dropile mmuše gape ge ke be ke re taba tše re tloge re dinyaka kore ke be ke tloga ke ne le lehutso la gore go ne nto nngwe jwale ye re tlang go ekwa ye e leng gore tate o re boditše maaka mo godimo ga yone jwale go bontšhitše gore tate ga go ne mo a boletše maaka yena nkebe a ile ga a tsena a re awa go ne le ye motswala a e lebetšeng jwale ke be ke re ke gopotše motswala ye le yeng wa e bona jwale Thobela le kae re gona le lena go ne tše le ditsebago ya mathata a lapa le la geno o a tseba ke a tseba ga botse le ka mokgwa o thomileng ka gona go fitlhelela ka e nako o nagana gore mahu a tswang kua morago go se hlapiše bana go se thekge ditopo le mathata a mohuo a tepolaileng wo le wo a thubang dintlo o nagana gore go ka be go diragala eng a butaka wa go topolaya o go topolaya o ile a nyala a ya ga moketi kwa masogane usuli ka moketi masogane mo ke liste re gopela le re botse ke ntwe re sen ra ekwa re botse ke ntwe re sen ra ekwa tšeo ba di tlhalositše re di kwele ke ne le go neta gore e gona ke yona ke tseka mo ke nna ke tlhele dio ga ba bolela so e se la ekwa ga e gona ke ba di buletseng tsona e no ba nnete nna be ke nna ka tsalletsa mo go fetoa go bajwa so o bajwa o thomile after ba diang after no ya matlerke o lwa le monna o ba renge o o lwa le monna o wa mosadi o go matlerke o na ya go tlhotlhola
mosadi o mofe morwa rrago o be a dula le mosadi ka matlerekeng mosadi wo e be e le wa monna o mongwe mo network ya re nke le hlaloseng tabe ya monno ya marato a matlerekeng e be e le mosadi ya monno mongwe goba o be go diagalang nke le re hlalosetseng yona ga botse taba ya matlerekeng o tla re ke ikgwathile and then ke sa tle kgwatha gape re ka lebaka kudu ka baka re wo o kgalwa ke network so yena o be a ne mokgotsi gona kwa matlerekeng and then nna a ke tse gore kwa ga mang re ka se bolele mabitso a batho moyeng right o ile a re ge yena a fitlha mo mojako go ya ka setlwaedi go kokota namile go tswa monna mo lebati mojako ga o sa tswa mosadi go tswa monna namile banna ba le a ba sa bolela bone ka bo bone namile ba bolešana ka matsogo ba lwa ge ba elwa o ke wa gešo o fenya o betha o ka difeisi tša go tlala tša go kwagala o metha gore a no wa fase a re ke a emelela jwale o fitlhela o a re no mo ke tla be ka dia molato a tšhaba wa geno okay go beng a tšhaba kgale dikhi di a wa tša ntlo mo yena mona dula before mona a tlo ithuba nkere yeah that's right go sa ga gona batho bale ba babedi ba tsoga ba ya mo bona ba yang gona monna o le mosadi o le mosadi o o ile ntse a tseba gore o be a dula le monna o okay namile ba fihla gona mo go batho ba we le goreng ba berekisana le bona go ya ka ditšhelete motho mongwe namile ba bolela maaka a ba bolele nnete kere right ngakele e dira ka mokgwena ge le re ba bolela maaka le nagana gore ebile maaka mohuta mampapa ke ra gore ke re motho wa mosadi a ka se re nna o wola e be ile motho a ka jwalo okay ga o ne nnete moo e no ba le gore re tlhasetswe wa bona so namile ba kgopela tseo ba di kgopelang moo monneng oo monna ola gore awe tšanse le dieng jwale namile ba dira ke ge monna o kgopolo ya gage e tlo thoma go tšhaba go tšhatšarakana go tshwana le ba na ba bereka a lokiša diterata a ba direla ditena le mekgwe mentši ye right tšhelete gore ba mo patele yona bona kgane bona godimo ga yone ba na le mona ba e dire ka mokgwa bone ba e dira ba mofa namile ya mohlakahlakane nke re beng on the same page ntwe e dirileng gore ge le na le bona tlhaloganyo ya monno gore e ya timela ene le tseba gore ba le ba ka be ba etswa somewhere nkane le sa ya kua go mosadi o la ya go bolela le yena ka baka la gore ke yena o a tsebang wo monno la a se gona and then gore gape ngwana wo o gobetse a go batša ke mo lena le tswang gona le ba babedi mola wena o le motho wa mme o tseba nnete and then gore maybe mmeo a ka dira se sengwe go fodiša wo and then ge ba fetša ba tlogele taba a bona ba se ba sa tšwela pele ka yona ke lekile go ka modia ka mokgwa ko ba dišalena ka mokgwa monna wa ra kua ona a ke sa ya ka baka la gore kua ba tlompolaya nemile ke re nna ge o ka re ke ka mo nna go tlo ya nna ka bolela wena o tloberete o ntšhupeditše gore ke mola ga kere nna be ke tloya ka bolešana le bona ga botse ka boleta jwale ge o gana gore ke go tsebe namile o timetša le kgopolo yaka namile ke gona mo bele ke felang maatla kere mare monna wa gešo a ne nnetene jwale mare ka mokgo be ke nyaka gore a fole and then nna le ene re tlo re kgone go tšea dikgang jwale tatemogolo mpotše mmo ngaka ye e rile go monna o so go nubele go tšweletše lemphile lehlakore le lengwe la go bontšha gore monna o loilwe
a loelwa taba ya mosadi ya botswa so mara le mosadi wa matlerekeng a se ena mosadi wa matlerekeng ga a na nnete o fošagetse thata ka lebaka la gore mosadi wa matlerekeng ba santse a botse monna ga gare monna ke go rietse phoso ene banna ba bangwe ba swanetse ba tsebe gore mosadi wa motho ga a tsenelwe monna ka kapa a ka se yage motse ka tšhelete ya gage a reka mpete ka tšhelete ya gage a tšea tšhelete dikoloto di-loanu a agela mosadi yena a tla bo a tla tsena le monna ka gare ga kamora godimo ga mpete wa monna wa o rekileng ka tšheleteng a gone monna a tlo e dumelang eo mara mosadi o nke bantšhe nnete a re moroka ke o rietse phoso a se ka re monna wa beng a tlile ka mo ke tsotsi ene nka se re ke re koko wa re koko ke monna ka no thoma ka napara fana tša go ja bogobe wa tseba ya go fana meratha wa tseba re e hlola ke eng prof e hlola ke gore banna ka moka ga bona ba ba senyetjwang ba tseba gore ba senyetjwane ba senyetja ke bomang ntse ba lokowi ba tseba and immediately moroka a itla ka ga maubane a kokota nna ge ke bula ke kry-a moroka gora moroka ba tlile go ntemela na pele di a tloga a ga sa batabela gore kore botlhatse shebu ke bo kereile jwale na pele ya soka monna wa lapa o be a emetse kakapa tšatšile kakapa a ka lahlang ke loto ene kakapa ka nnete le molahlile mara mosadi wo wa monna wo a beng a dula le bona e le ba babedi a ne nnete ke tsotsi ya mafelelo tsotsi ka baka la gore o be a swanetse yena a ilokiše ka mogomo ebile a sekebe a dumela gore ba ye go gobatša monna wo a tseba gore le yena o ne seabe mo tabeng ya gage le monna wo ya mara wa bona le matlerekeng re tlo e tšhaba bwana e gabedi so monna wo ke ge o ka kwa mathata ba ne mathata a bona a sedimo sa ga bo bona and then mara monna o tshwentse batho wa tshwenya jwale batho ba tla go loya moroka batho ba tla go tobora no bona ba ka se go lese gopola gore maloba be re sa swere taba ye nngwe ya go yetša ye ya ka matlerekeng wa e gopola ya maloba ya ka matlerekeng jale le lekgonoši e sa le matlerekeng mosadi basadi ba ka moo banna nke le lekeng ono ria meeting nke le dulele basadi fase go bohloko ka kapa gore mosadi a tshepiše monna lerato ditlamorago tša lerato e be taba gore o mongwe a betho ka lefofonyane wena o tseba o le motho gore ntwe gape ntwe ke be ke e dira monna o file gore re o file mosadi wa option tše pedi wa sepela o ratsa mara o bereka monno ene ga ile gore monna o ka nnete ga o morate gore gore monna o re ya go mo lahliša network mara le ngaka ye le yona e rong gobane be e santse re monna wena mosadi nko o bolele o tseba eng be e santse mmotšiše gore na o tseba eng ka gore a kerege ditaola di tšhologile ditaola di ithoma mathomong ditaola di ya go botša gore ntwe e diragalang mo mosadi o wa tseba mara e ruta se sengwe gore re le banna re tsebe gore banna mašimong a banna mang a go tsene banna o mongwe le o mongwe ga a leme mašimo a ya o mongwe le mongwe ga a leme mašimo a gage and then a tswe ka mašimong a batho ba bang gobane o tlo itia ke di-stop ya no ke no se tsebe ka gore go ne dilo tše dingwe ge di phošitše ke dingaka ba ne le gore ngaka ga e kgone go dirolola e kgona go dira fela jwale re no se tsebe gore ge lena le ya go thuša monna o wa modimo le ya go mo thuša mathateng a sedimo sa gabo bakeng then go a šala boloi bola ba mosadi wa matlerekeng le mogala ba gage na no ge ile ya letšwa malome ka kapa re santse re nyake ngaka ye e rile letšwa gobane letšwa ke ntongwe kotsi ke nagana gore motho a dirileng letšwa wa tseba gore o le dirile buang ene wa tseba gore yena o tla le dirolola buang mara gore a le dirolole
a ke tshepiše motho re letswa ke ntho e leng gore o ka e dira wa e dirollo ke nagana gore a ke bala South Africa ye ka moka ke nagana gore ngaka tša go tseba go theolola matšo a di fete 15 so go ya eo ba challenge mara ge re ka kry-a motho a e dirileng le monna o a dirileng monna o ra leka go ya go dula fase ra go phopotha ka molalapeng la monna ola a ya gore phophothela kua ngakeng ya gage ge ba re nyaka kgomo ra ba neela ba re ulla monno wa ga borena gobane letswa o ka se le re olle o le ngaka le motho fela le le ka dikhoneng le nyaka motho a le dirileng gobane motho a beng a le ria ka nako a bolela ke yana santse a tla bolelleo gore letswa le tle le motlogele mara nto ke nyakang go botsa ba ka gae ke gore Theresho ke ne nnete gore le a motseba ke re mosadi o le ka motseng wa gona fela gore ke ka male go tsebe no re tla go nyaka re tlo go kry-a o motei yana ka gae santse ba go tsebe wa tseba o ka re go ka tsena motho mongwe wa matlerekeng mane o a ka no reng banna tšatšile banna ba ba fana dingatha meratha ke moagišane wa ka fao ke be ke tlhodimetse ka gare 10 a no re ke ka fa ke ya go tseba ka gore e tletle e fa ba e leng gore ba ya go thuša tate o mmetšhe e tlo ba imela man ya e tlo ba gogiša boima e tlo ba go bona nto ba reng ke letswa malome ka kapa le ka go mesa for 40 years la go swara ka ngwaga bo 40 wa phela for 90 years la go swara 50 years e šetšeng ka mokana ga yona a le bapa a le letswa e le ka dula godimo ga mmele wa gago le dutse ene letswa ge e le gore wa bona ka mokgwa e leng gore o berekisa matsogo bošaedi go ya le ka mokgwa e leng gore o iteile monno wena o mo iteile stave so monno la ke ne nneta gore o teperekile mo monna o a beng a mo gobatša jale wa bona re matlale a iteile monno la wa modimo ka gona a mmakiša mosadi ya gage jale ke matlale a topang dipeke a epamelete a tlatlamolla dikapa di a metlholotlhole ka mo ene gore a re o kokotile bošego ge e thoma e ba bošego letswa ga ba le bereka normally go ka lebelela ngaka tšentšhi ba bereka letswa ka kgogo because kgogo e tseba nako ela nto e thomang ka gona e tlo go botsa gore ke nako a re ba lo thome go dira ke nako ela o bo o kokota mola bua le kokota masenke ke nako so wa bona monno diatla tša gage ka mokgodilwa di a re gapeletša gore re notla re ye go nyaka motho gore le kalafi ya gage e tlebe bonolo ka lebaka la gore nnete mo e leng gore monna ga borena o sentše a re dumeleng molato o sentše and then a ye go dirilolwa gona le gore re ye go swara motho e leng gore kwa go ba boima go rena gore re mo fodiše because go ne dilo tše dintše malome ka kapa di fodiša ke nnete go tseba gore motho o senyeditše mang ke lebeletše baswa ba bantši ba lekgono ba no tsama ba tsena ka mo metseng ya batho ba senya ba bakela ba bo bona bothata mohlang matso a ya go ba swara a ba tlo gola mahlo a bona ene letswa a le mesi le ka go mesa for 10 years o nagana gore le go mesitše gante le gare le ya tsena mo go wena ganyane le a haga le gare le ya tsena le haga so monna o le agile le fedi 2 years gore le dule godimo ga motho o tse gore le agile le feditše so lapa leo ka kapa ke sure ba gae ba le tsebeno ba re ba ka senape ba ra le bolela mo moyeng a kere so gore tlo no re ge re fetša morago dula fase le bona ke nagana re santse re iše polelo ka lapeng le wendane re bone gore re thuša mogala boa ga borena boa ke nyaka go ke kole tate wa te kwešiša o bereka ka di-agenda ke kole a re no ke agenda ye nngwe a seela tate nke o mphetiše mo gore mosadi wa tseneng mo go tše dintšhe re ka no mo ignora mara go ne le tše dingwe tše ke di thaletšeng ga ba di bolela taba ya ge lethotha lapa la mogalabe le iša mo le leng gona gone jwale le be le ne le mohlahli wo a beng a le thuša gore lapa le thuthiwa ka tsela ye go diriwa so ga go diriwe so goba e nobile taba gore no re thotha mo ke re ya go ya ga ka kua motho o ke a bolelang mo wa mosadi ga bolele nnete ga kgone go kuša gore go sepedi jwang ka baka la gore a kere papa ke lasbon ka gabo right a ba yagile ka gabo a ne mosadi wa gagengere a kere motsola wa gabo kwa gage ya be le goreng go ba le mosadi wa
wa lapa mosadi ya lapa a etswa kae lapeng la mang ba monyala go beng ba monyala wela wa lapa ola rakgadi a ba le ka gae mmage rakgadi kgaitsedi ya papa e seng mmagong okay wena ba šetse lekgala le ka gagaga right ge dikgaitsedi tša papa di lwa le mma namile mma a re no man ka moki nka se dule ka lebaka la gore dikgaitsedi tša gago di lwa le nna right papa ke garawa ke tla go nyakela Stan gore o tlo kgone go diketla ka ba e tla wena ba tla ba go etela ganyane okay right o ile go ba jalo a nyaka Stan sa mma go fokotša lešata la dikgaitsedi tše a dulela kua thoko ya bele gore ke motse and then kua tate a tswileng go lona ka gore lela ke la mokgalabe lela o tswile a le thotha o tswile a le tlogela le gona ke la mokgalabe le ka lona go nwella le gona le go njwala le go nwella le gona le ba reng ke le bala fela ke la mang ke sa mang Stan sa gona la geshu ke la moki bereleng gona o mo mokgalabe a nyaketse mogekolo Stan gona ga ba etswa ka kua ga e ba tšhaba mašata and then le go njwale ka ga bo papa last year o tla re mola go bo November mola bo gone monyanya re hlabiša rakgadi lapa leo le gona le bonjwana rakgadi ya go o hlabetse kae ka gabo kua morago mogalabe tata go ga robala le mmoloketse kae wona kua gae o iseng ko Staneng se a se nyaketse mmagolena o tswile ka ga gage papa namile ra moša dirapeng dilo tše emapele papa papa go o tswile ka ga gage kae mo a tswileng a ya go aga le mmagolena a tšhaba lešata go ba kua morago a kere o tswa ka mogabo ka mo le mogatša gage ba tšhaba lešata a monyakela Stene e ga a robala le mmoloketse kae o tswele ka mo ka motseng wa gage ka mo e seng kua morago aowa e se go kua morago e re ke itsene ge o ka kwa taba e ke ye ke reng ke hlwele ke ne nayo morwa o tswile ka gare ga lapa a šia kgadi tate mogolo a rata ngwana kgadi a tšea morwa kgadi a mo fa lapa morwa ge ti a tswa ka gare ga lapa le mosadi wa gage a tšhaba mašata ka gae ngwana o wa kgadi le kgono ke ngwana wa mathomo go papage bana ba mafelelo ke mathwintsha mabedi ba bagolo ba gapeletša ngwana o gore a šale ka gare ga lapa le ke ile ge ke mo fetola kare tšatši le ngwana wa tate mogolo wa mafelelo morwage wa mafelelo a ya go tloga kua lapeng le la ketima etla ka mo a re lapa le ga se la gago e tswa o tlo morela o reng na gona ge bana ba gago ba ka go botšiša ba re ga botse ga ga bo bona ke kae o tlo o reng o tlo ba fa history monna modimo bitša family ya geno o ba botse o ba kgobokantšhe o ba nyake Stene o ye go dula mola le go o ka dula ka gare ga mokhukhu wa masenka mararo o ne ga gago bana ba gago ba tlo re ga ba ba botšišwa re ga botse ga gešo ga ba rena ke kae ba tlo re ke ka mola ntle le history tate mogolo wa mmana ngwana wa thubang maboto mogala bo thuba motsola wa le bontšha gore motso ga se ona potšišoši ngwana mafelelo ga ane motse ke mošala le thoto ya batswadi ke mohlokomela thoto ya batswadi that's why ngwana wa mafelelo a se ne lefata le ne le ngwana o mogolo ene ke ne nneta gore ka gare ga tiragalo ye ya go swana le gore tate a sepele le mme ba ye go nyaka Stene ke kwešišitše gore e ka no ba go bile le diphapano mola le mola mara se ba swanetšeng go se tseba ke gore tate ga a swanela go riela modiro Staneng seo ga a swanela go nyadiša ngwana Staneng seo ga a swanela go bolokela ngwana Staneng seo Stene se loketšeng tate gore se ka mmoloka sa mohlabela pudi ya lekgeswa sa mohlabelwa mogoga ke morago mo go šetše go ragadi ba se ne toka ya go nyala ngwetši ya lapa ka gare ga lapa lela gobane lapa lela le ne le ngwetši ya lapa e le go mme mmago lena ke go tlatša moroka
wa tseba o ka re batho ba bomme taba ye ba ka e kwa gabotse ya ba tsena gabotse ka mo ditsebeng. Ngwana mosadi ka gagabo ge a paletswe ke lenyalo ga ya ba thato ya gage. No. O swanetse a tswe ka gae a ye go tinyakela mokutwana ka baka la gore go ntwa le ka kua lapeng la geno tate ke morakeng ke dirumong kore go tshwana le gore ke dirumong le kempile fela. Mokgalabe ba swantse a re ga a robala le mmušetseng gae a ye go tswela gae. So lena le dira dilo ko dirumong le ntšha ditopo tša bommago bana ba di tswile ko dirumong, setopo sa mmago se tswile ko dirumong. Ene ye nngwe malome ka kapa Mokgalabe ga a epiša o moleti wa mmontšha re motse o tlo ntšha mabitla a se motse nthwe bothata bo bogolo mo lelong gona letlhageng. So ntongwe ye ke nyakang go le botša banna go ne le ntho re e bitšang setšo. Ge re bolela ka setšo a se ye ka believe, setšo ga se ye ka believe, a se ye ka gore o tsena kereke tumelo ya gago e dingakeng tumelo setšo se tekeme ka bosona o ka se ngangiše setšo. Ngwana wa lekgarebe ga a šale ka gare ga lapa, kgadi ga e dule ka gare ga lapa, kgadi e nyakelwa stene e nyetše ga ya nyalwa, kgadi e swanetše go ba le stene a bele ga gage ge e le gore kgadi ga a kry-e lenyalo re mo nyalela ngwetši ya lapa ka gagage. Kgadi ga e tšofalele ka ga bo yona ka gore bomma go rena e ba mašaedi gone jwale ge rakgadi a sa tswa ka gagabo o godišetša bana ba gage ka lapeng la gabo, ebile gone jwale kore ge ba re ka gabo rena ba raga bomma go bona ba tlo robala. Wa tla kry-a ba re last born ya rakgadi ke yona e dulang ka mola ebile e nyetse mosadi. Lapa lela le borota ke banna ba nke dikgaitšedi tša rena nke di ikwe gabotse tabeng. Ge motho a paletše ke tša bophelo a paletše ke lenyalo a nyake stene a age mokhukhu a ngwadiše RDP, ditaba tša ka gagabo ga di nyake yena. Gone jwale o ka se re o le mosadi boa buta go ba be ba tswa ka gae ba tšhaba wena why o sa tswe wena for the sake of peace. Moroka bothata bo botlhagang ko bothateng bo bo bolelang gone jwale le ka lapeng la botate bo tletše malapa a mantšhi wa bonang mo. No lebaka wa tseba ba sentše ke lebaka le le tee wa bona nna malome ka kapa ke fela ke re ge ke dutše le dikgaetšedi tša ka ke di fa maele a ke nyake dikgaetšedi tša ka di tle di sokole ke le gona ke nyaka dikgaetšedi tša ka re fane maele motho ga a se a nyalwa a se le mafelelong a lefase ebile ga se a tekgethela. No ebile ga se a tekgethela mara ga a dire ntho e right, a dire ntho e right lenyalo le tla re ge le mokereya motsola e tlono ba wa bana ba gage wa nkwa le go ka nyalwa tšatši le lengwe go tla monna re wa go nyala o ne lapa la gago o tlo tseba gore ngwana ka wa mathomo ke mo fa lapa lela ngwana ka o ne lapa la kwana le ba bo monnola batla ba bega stene sela ya ba fane e tele ya bo ngwanola a tseba re ke dutse ka gae kore dikgadi mo di leng gona nna ke nyaka go lefa maele like ge le sela nyalwa a se mafelelo a lefase ene ebile a se gore le santse le no ba ka gae modimo o tlo le atla ya metseng ya lena le ya ge metse ya lena le fele le ya gagabo lena le šutelele bo makoti go tla go buša ka mo. Kgadi ga e tšofalele ka ga bo yona ka baka la gore o dutše setulo se se swantšeng se dule ke mogadi wago ebile wa laola o ne melao o botša ngwana mosadi o mongwe gore ka mo ke ka ga mma ka mo he batho ba modimo. No wa bona mo go ne mathata mo malome ka kapa wa tseba le gone jwale ba tšere mogekolo ba mo išitše gona ka mola go ne mmelete ba sa mo išitše poleke ro because be ba santse ba go apea jwala le pudi ya go lata mokgekolo e roba le kua ga gabo tate mo e leng gore papa o re ke ga gabo papa e ye go robala ko mosadi wa ba monyetšeng ba monyaletše lelapa le la se la gage santse rakgadi a ye go nyaka stene mosadi o la e lapeng la rakgadi e tlo ba lapa la mosadi o ka fao gape ngwetši ya lapa ye ba inyetšeng a se ngwetši ya tatago ke ngwetši ya rakgadi a kere ke ngwetši ya mang
ba monyaletše mang ga botse motho aowa e ka yona o sa le gona ngwetseo ya lapa e sa le gona e dutse le gonduale e gona ya phela a kere ngwetse ya lapa oe o tlogile kua re tlana fele re Matlerkeng so o yagile motse Matlerkeng so dipolelo e sa le a fiwa dikgang a re ko gana ke sa ya namile rane mo tlogela go le jwalo ke tsopola ela ola a o e bolela ya mokgekolo nna ke no re ge ke dutse ka mošimanyana o kumone wa go ba jwao ke dutse go tla kgopolo ye nngwe ya gore monna o go thuba mo o mpha gore o tshwanetse go ya kua ga bopapa ku e le nna ke dutse ke no ba ke nagana ke tlala ke ditaba tseo jwale ka be ka fa ba bangwe ditaba tse namile ba re no go ka re ba go le jwalo ka re nemo ntwe e nyaka gore ke tle ke mmotse gabotse ke re monna gešo nkere ye monna rono strola ka kua ka ga bopapa ka kua re tlhwe ka kua re apeye ka kua re ije magobe ka kua go dula mang go nywela ga bopapago go dula motswala go njwale re mmotse gore a tlhokomela ngwana rakgadiago right jwale re tla mo goki wa go tsopola ye ya mokgekolo mokgekolo sebelega papa right e tlile re tlhaka le yona gore na re ka e dira jwang ga se go njwale mengwaga e metelele le tlhokile tlhatlho gabotse sokola le yona re tlhaka le yona ka ba ka tswa di-pension okay re tlhaka le yona namile okay ba tla go nna ba re man gape jwale taba she ke re taba e tshwenya nna le ditlogolo ka moka ke ditlogolo ka moka ne ga tsone tše di tshwenya ke mokgekolo jwale nna be ke kgopela gore re tlhakaneng re faneng dikgopolo e sego gore ke tle ke dire ke nošene re tlhakaneng ditlogolo tša mokgekolo re faneng dikgopolo mola ke gono go donata fela o ke yona mo ba reng le ganne go reka pudi o ke ona modirowe okay elebile nna a senke ke gana go reka pudi ke ile ka wo a kgonang ka go donata ka baka la motho mokgekolo ke kokwa rena ka moka o mongwe tla dia se o mongwe mona dia se jwale namile ra yema go mowe jwale ditaba tše gentse di tsamaya ga batle go nna di tsamaya ka godimo di tlaso ke no kwa batho ba mpha dikgang ke re na dikgang tše a ke di tsebe nne why gane batho ba tšhaba go tla go nna kua go nna kua go nna le gate ya go tsena le go tswa mara ga batle ke no taba tše ke no re kwa ka batho ba mpotša ditaba gore nna a ke no botša putšwenyana koko le molatileng gona le tseba bitla la gage mokgekolo be re dirile le tseba lebitla la koko mokoko a boloketsweng gona ke putišwe mogala ba ka lebaka la nakwana rena go šetšennyana ge le molata le motšere ka marapo ka re le tseba bitla la gage goba ba no motšea ka moya a kere ke re jwale segopotso sone be se le gona makgowa a lema lebitla lela a kere a le sa le tseba gabotse namile go bona ba ke ba bolelang ba ya le dingaka tše le batho ba bangwe bo nyakiša gore ke kae ba tla le mabu ba ya bo motšea ba motšere sesotho ba motšea sekgowa and then pudi ya gona a ya tla ka gae le majwala ao a direla ka gešo ka gae a diretše ka rakgadi o mongwe e tsamaile bošaedi wa tseba papa e re ke go bontšhe ntongwene ke kwa ge o re e be e se ya lena e be e le ya ditlogolo ka moka wa bona le ge re ka ba bana ba barwa le barwedi gore ra ba ditlogolo ka moka go ne mebereko ye mengwe e leada ke ditlogolo tša bana ba barwa e sego tša bana ba borakgadi
ga re lekane Moroka no ditlogolo ga di lekane ditlogolo ga di lekane go ne ditlogolo tša barwa go ne ditlogolo tša barwedi ene gantši bana ba dikgadi ba tshwenya jwale ka bomma go bona ba rata go laola dilo ba di eme ka pele ba laole mediro ka moka ga tsona di tsamaišo tša ditlogolo tša bakgekolo le bakgalabe mola e le gore bana ba bomalomi ke bona ba swanetšeng ba leade mediro e mejwalo gantši bana ba dikgadi re no bolela nnete a kere ke bona gantši o ka reng di ne le go ba tsogela re sa tsebe gore na jwang mara di ne le go ba tsogela bana ba dikgadi so ge ngwana wa kgadi a kgona o ntšha tšhelete and then wa morwa a latlela 100 ranta le ge ka ba 50 ranta le ge ka ba 20 ranta go gapa tšhelete ye ya setlogolo sa kgadi batho ba ga ba lekane re ka no ba ditlogolo ka moka mara ditlogolo tša bana ba barwa ke tšona dikonokono tša ka gae go feta bana ba dikgadi jwalo e rephe Moroka a ke lebogeng ba gešo sa mathomo ga ke no iša molaetšo monnyane ka kua lefase la matlelerikeng bana matlelerikeng ke lefelo le lengwe la thapelo kudu nna re gotse ka thapelo ka kua re no ba re makala matšetši ya banna ge re kwa dillo tše ntšhi go lla ka basadi ka kua thokong ela ya ka kua matlelerikeng basadi ba gešo a re itukišeng re kgoneng go loka re beng gabotse plekela ke pleke ya thapelo kudu nna re goletše fale re a e tseba magagešo a ke le lebogeng kgole le kgausu ba theeletšeng ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago maele a lena ke lebogiša ba leloko la gešo re tlo ba thuša re tlo ba fa hlahlo mabapi le taba ya setšo ka lapeng la gabo bona ba tlo boela lapa la ragadi re tlo leaga ngwana bo rena wa ba jwang a epammelete re tlo bona re mo thuša jwang a ba feleletša kry-a thušo se segolo ke gore go tla mo ga bona ba tlilo nyaka thušo ke leboga malome ka kapa butilaki a butima malefo ke leboga ba theeletše ka moka ka kua ga moremi go sasa ba gešo ba le ba nyakang difuthu dikapo ke kgopela ba tsogele forogo ba tle ba kgone go phetha ditaelo tšeo ge ngaka a sa le busy ka tše dingwe tša ka ntlong ba tšo ba phetha ka kua morago ka lebaka la gore sefuthu le sekapo re a di emiša sekapo re se emiša ka 10 sefuthu re se emiša ka 11:30 ka lebaka la phišo le a tseba matšetšing a bole kgone go a fiša se ke ratang go lemoša batho pula ya ngwago le a e bona ga ya tla gabotse pula ngwago e alwa kore ge e thoma re yana pula ngwago e na ka magadima a mašoro a go tšhoša batho ba re phetheng ditaelo re kereng ditaelo re itšhireletšeng go ra gore e ka tla feleletša e go batša ba bantšhi ba gabo rena a re ditšhireletšeng dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 079 1709862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 and then ge le nyaka mabapi le tabeng ya tharollo ya mathata ka mo pitšeng tše kgolo tša go apea ke banna ba gešo le no founela ntate ka kapa goba le ka founela the right reverend go 072 or 072 214 5155 072 214 5155 ke lebogile kudu malome ka kapa mopapa o ne founu tše dintšhi batho ba fela ba re ba mohloka ba mphounela a ke ba fe nomorongwe ya gagešo yona o tla nolwa le head office a no makala ba founa gantšintši le ka founela the right reverend gape go 072 133 6761 072 133 6761 or le ka noa mola go Dr. Moremi paging ya rena le tlo e bona ba gešo e no tloga e ne le bathunyana ba bantšinyana 149k ke yona ya rena yeo tše dintše ge le di bona le no di tlogela le diphaele ka thoko ke lebogile kudu malome ka kapa modimo wa go šegofala ke go lebogile Professor Moremi re lebogile balli ba rena tšetšela lekgono nomoro ya pitšeng tše kgolo ke 066